Maualunga le alofa ma le angalelei whasoa o tātou matai le nei aso. Ua te mailu soifua ia malakola. Natu o le foi ua whasolo ina pauifo le paneta ta malo elo na nofuanga masani. I le nei foi tu aso. Mai a fe au mga duenga i tele o ngata ngā lue o le nei tūlangi. Lea ua te la awhale tu la fitu i le afiafi. Ia a o lo maurunga lava le mata o le la. O le whailonga o le mato iai i le tau mawhanawhana. Ia po le tau vevela. Te ngai male nei vaenga o le soifuanga ua angai ma iai. Natura na ua amatan tau marulu o tau i na Australia ma New Zealand. Ia manisi vaenga o le au i nei lava i Amerika. Ia pei o lona le ua mato ausia le tau mawhanawhana. Ia po leo o mai o le tau vevela. Masino Iuni, Iulai, Aukuso, Setema, ia ua matafoi o na mato o le vaitaimi foi le leo mai o le vaitau o le tuulu o lau la au, Setema o ke topa, ia o whasolo ina a matafoi na marulu le nei atunu. A o lona tau o ngā tonu tau vevela le nei, a Iuni, Iulai, a o whiangai ai ia Amerika, ia ma meo whaauunga a onga. O le maiaso na tia nei ia sa whiangai e fo le tātou ia ma o nei ma le ainga ma le whanau ia ma le whaauunga nisi o le whanau tolu nisi o le whanau sa whaau le maiaso na tia nei tasi ma le high school to lua i lalo le middle school anga i lunga i le high school leisi ia anga i mai leisi le elementary anga i le middle school o le maiaso la nei ia e tōlua nisi fo i o le mawhanau grandchildren. Ia e whau fo i la i le tausanga le nei. Ia e whau le vaiaso le nei. Aso lulu ia ma le astofi. O le tasi from high school to, from middle school to high school. Ia le masenga iwa ia ma lesi mai le elementary ia anga oilea fo i le middle school anga ia tu i le vasenga fitu i le high school i le middle school ia pio nai vaenga na o PCI ia le nei vai tau le nei lua vai aso ta whengai ma whaunga ia ma pati o le mo ainga o celebrate ia ona e se foi le fata ua le foi tu le nei atunu mo meo fana wa onga pi a mata mai lava ia o le masina pisi nei masina o November o masina o me ia so tu i mai Iuni e fai ua ne Iuni ua fasolo na umartele o uma pi o Iuni ia na o le tele o whainga o meo ainga to celebrate o me ai tele na tu waia onga fai ai whaunga. Ia e pila o to tero le mawhana to rua le mawhana nei e uma nei le vai aso nei tu waia onga. Ia mwhau mai ai mai from the middle school anga ia to the high school. Ia e le whapifuila na o maua le ainga to a tele o tātou tangata i nei atu nu whiangai ma meo whaunga teimi leanga le nei. Ia teimi pisi o le teimi e tau le awanoa i ni moni meo fui e. Io le tatu whanonga fui i waa tutuila. Le lato pei o le lato ele o se alofanga. Ai pi o se lato ua lalona na ave i le invite. Pai le malo tutotasi teimo tu ngā waa. Teimi lani pa ui mo meo whaunga. I le mfana alo sisi ia mea tatou e prioritize tatou whanau meo a onga pa mea nei o whaunga io e pio le nea whanga lea lona winga toe o tae ao aso tofi ia na uma fwero le pisi o lo fuitanga te meo whaunga a mea ni o whanau na winga a le maua fwisi tatou por kalame tae ao o lona winga i o pulanga labarina whapena fwila stofi a fa pe va ve uma fa unga ma va ve ia el fena maua tatou
ia okay. Nela maua mai o taeao fai le taeao fai le taeao a pe o le uli le stofi ia fua la i taimi o fa'auga ia le avanoa a pe ona fai atu a le avanoa ia matau ia fu ia talu fa'auga i le fa'apeumo tasau a talatu ai o le fa'auga alu e lota taimi o tavaivai tasau te le fetau i matatu polokalami ia pe ona mena ni fai atu a leai lasi tatu polokalami taeao ma le asotofi ona iloa lea le feagai tatou ia lautou auauna ia ma fa'au'uga a le fanau ia i le faapena o lo talatu a lea ia tele foi mea go through ai e tate foi mai foi la i le fale ia ua tau lagona foi le sauloa taʻotolo malolo io ua i le mafainou sau o te foi mai tauna tapena ia se me tautuina ai loutou paia ma loutou mamalu i le faapena o lou sau a'u sau faiatuluiluga nei pi faapena uiga ioe o lea pi o le ua ou fai atu mamao ina neʻi teʻi ia ua lē maua se avanoa taeao o lenā le fa'amoemoe ia ae pei ona fai atu o le iiga ia ma le fa'afetaili atua o le malosi fa'afouina ioe o le malosi fa'afouina e mafai ona fa'auauina ai ia tatou polokalami o le tatou tautua o le auaunaga faifai pea o aso taʻitasi o le vaiaso e malia le soifuaga ma le ola ioe e alu atu aso sau aso e iai taimi tatou te fa'alogologo atu ai ua tau ese fa'alogona o le tino i foi le taimi e tate malama i le taeao e aumai le tala lelei e tau e fa'atupu fa'afiafia loto e ai foi le taimi tate ala e le taeao ala foi la taeao e le faia se lotu le taeao fetau i matala lē lelei ia e alu a lenā aso o fa'anefunefu a le va'ai ma mea lenā tau ai le manai o le ala i le taeao fai le lotu fa'afetai ia papeu tatou ni agia lua o foi e tele ina misi le lotu le taeao ia le ina malama e le taeao ala e utu ai le ala ua tuaina na la tope i le fataele sau alu le mea na tu e alu i le ai misi ngalo le lotu ai pei e tatou te talanoa e fa'amanatu atu e fa'amanatu mai ia tea e iai le tāua o le tatou manatua o le tatou mataisili i taimi o le soifua ma le ola sole ai ai foi la taimi e sau ai o tala ua fai e tagata aga'i ia te oe potaʻita tala fa'atupu ioe tala e mo'omia le ʻaumai o ni fa'amaoniaga ioe e se le malia o le soifuaga ma le ola anyway i le tuea o lai tatou inā mea ailoa e tagata ia le sa'o tua'iga ma sa'o ia le mea tatou te polefu o lenei aso leai la se mea sili ma le agaga fa'afetai i le aulia ma le manuia le aso ane nei aso lua ia o le aso iva i le faitauga o le masina Yesu taʻitaʻi o ia i matou nei ui ina tingaina matou muli pea se ia taunu ai i le nu'u lelei fa'apaolo mai ua mu mai lela ina Efeso asoani tausi mai i lo alofa e
fitana ua lea la ilunga Yesu tau si mai inei ona po pe ai ule nei ola ia taunu ule malanga ile nu ulele e matua wai. Yo Yesu tai mai oe ia i mātou umane. Iui ina tinga ina mātou te muli pēr se ia tau nuai i le nā nukulelei. O mātou whawhtai i lo alofa turi loa i lo mātou ola. Whawhtai i le alofa sisiri ese. Whawhtai i lau tausi mai i le au ma le pō, le tae au ma le fiafi. I lau leo leonga i le urufafo ma le urufale. O le taoto ifo ma le ala e i le tae au. Whawhtai tele lo mātou tamai. Whawhtai i lau taitai. I lau taitainga i o mātou ola i aso uma o le olo. Tele mea mātou te wheoa i ai o lunga o ala te le vavave, o lunga o le sami, o nisi o whai mālanga i lunga o le ea, o lunga o le au o la tele. Au lo whapea lavona e whatau uina ma le saonga le mu. Tele o nisi o uo ma paanga sai sa mo le uo vai atu ma le ngang whaftai ia ua e whatau uina. Ia tunu ua lo nofo mau mawai, talu mai le nā mas le nā vai aso. I Samoa ia a o patipatia le tūtua tasi o lo mātou atunu. Lea ua vaai ua whatau uina le telo whainga malanga isi. E ngata o i mātou i Amerika, o New Zealand, o Australia. Vi ia lau fio, ia a fio maia o lo ngang pa ia. Te talo ia o wina mai lo ngang pa ia tautu o lua le vai mali le ato toa o lo tangata. Ia le por kalame whatau to aso uma. E le atoa e le malosi tangata. E vai e le mafofau e vai le ngangana. Au lau fio o te malosi o te ato toa ai. So swani i la mātou whalongo. So swani e whi au ki liwa o le nei aso. Talo fo i mo Samoa i ona taitai. Samoa na lua. Tuto tasi, tutuila mamanua. Ia manuia lo nai o mātou watunu. O whaamuri mai i o mātou lau whanua. Ia manuia fo i so se Samoa ta ape le nei lalolangi. Ia e fuafuanga o le nei aso pe ai uai le nei pō ina ua uma fo i whi au mangana. Tuma watu lo lava vi inga ia te oe ma vi iai oe. Aua ia o mātou tangata. Mangalo mātou uma totu. I oe ki risolo mātou li i marwhaola. Yesu e ui mangalo ai mātou. Amene. Pese se lau vaiva 199 il pese le Yesu tai kasi le pese yo ele faina ngalo ia tia una yo matua siap to ina ma siap matua. My grandparents, my papa and my mama who brought me up, my upbringing
pe ola mai tono to inga pesenga ia o le to ina ma le lo matua e matua pa uafe a leo te me pese o le lotu te o foi le atua le fia whaalongo mai ai o le pa uliua o leo sini to ina ma sini lo matua pese la tasi le pese ia e lo ua tangata ia e pula tante le si we te me e te pese ko ka le lo ko inga pese ka ki pese pa i o le pa ua io e pula tante la faki e algo foi più caude mo le faki le ka ke io ia e mo ia ina te ai o le fai tau ia tangata si le ola faku ku i ka o tutua a mo tatu matu i latou na latou tapena maia lo mena le no fia na usui ai le ngola po kala me mai le e fasala bate ato i le lupe faalele o i le no mele le no fai o le tapena ina o ma oe mo tatu I miss many grandparents i ese le faita maleanga o ni tangata tatu grandparents ia a faitele i ola o una ola mai o grandparents ma tu o tina o ina lo ola atoa mai e lo pepe mea se i o ina o mutua ia ma anga i mai fafonei tasila le pese pe no fai atu e muri a o to pese a ua lefa do fa longo i teimi o matou lotu le fiafi Yesuta ita i oe ia i matone e pila lu komanga ia lo tau sunga o teimi e usu ai ia mai pese ani lon foi puelua fa apa o lo mai ua mu mai ela ina e fe soani tau si mai i lo alofa e fita na ua le ala i lunga pe mai fa paolo mai ua mu tele mai le la ina ia e fe soani mai ma tausi mai i lo lofa e fita na ua le ala i lunga o pese fatu mai tutonu le lautusi o le salamo e se lau malfitu CV ma i e lua e sawa se lau malfitu o le CV lang o le sau whaaloma le mea CV ma i e lua o le nuinga o le se i kaumwhai se whamani te usi se atua se lau malfitu o le lau tusi se lau malfitu e sawa e peselea e sawa e whaapunga peselea o le whamoe peselea ina ua tausanga e fitsefulu ua mai a tausanga e fitsefulu ioe mai a tausanga e fitsefulu o le na ua ile nu o le atua ia tangata ia ta ua o tius ua ave whaatanga tautaua Nebukanesa malana vaenga ave le tūlanga fūle le senu ina awhingata no o matua ai laulu ai le atua ile anu Israel ia ona whaonga lo le atua o le isi fo isifi o whaale kōngu Nebukanesa atatu vai ai nei i le operation le atua na operate le atua na whaonga aina i le atua le isi fo i matua whaale kōngunga e discipline ka kaya for 70 years na whaatono e le atua Nebukanesa sa we ave la ori ia
ave no foi na I lo lau ele io no foi lalo lau te inga si fai se fale a uma water fuel le bon mio fa kong so ina fai fu do musalo io nei lo pen fai tu betu se water fuel fa ton ai ana fa ton se tai fa ai wo poto fai tu foi le ta tu te langa pi o ata I fa matala me ta tu le mafutanga ale tua matangata me fiu fa ton avanga tu o neo le ifo I tupua avanga ngofie ina ua avela ua fo'i mai I Jerusalem kasi lale lau tusi salama fitu o Jewish o tangata Jews o wao mai ua fo'i mai ua fo'i lo latu lau ele iai la le pese lea io o le pese le whapelo na pese o le salamo le aisesi lo loa po tu stala afa ni no fai atu mo ia o le utatu talia lau tele ia tusi o salamo o pio pese o tusi o salamo tavita io lo vai lau tele na utatu talia lau tele fo a tasi le pese tasi le lau tusi se lau malfitu tatu tele loa ele loa tu stala ele lo po entusia ele tusia tavita ia paule fa inga lau tele le iai o tangata o le nu ua fo'i mai le tawhianga ua ngai na mai lea manu nofo I lalo ma pepese ma langi bi inga ma whaafetai I le tua I lana taitainga to e taitai atu mātou I le nu o siona se I o mātou to e fo'i atu I lo mātou ai mātou le fo'i ese that's a new generation le ua fo'i I ro tangata ia na api pitu se fruto sanga 70 years lalo taitainga Nebuchadnezzar e to e fo'i la tangata ia o ero tangata ina api fa tangata tau e fo'i o tangata fo o le new generation le ua fo'i ale winga la na pese lea o le pese ua toe no ua atu tangata nei mai sa sifo o le au tangata ua mana tua fo'i o Jewish mataria I lo kaku ko a kupu le ngo Jewish I le vaitemi o Iakopo io o luma to Iakopo ele I maua I le meka o le Hebrew o luma le temi o Abraham Hebrew means to cross over io pio nasa waile ngo e Peru fua mai le ngo na o le vala awina o Abraham to get up and go where no idea nga me mawilingo e Peru Hebrew e mawa ina I le nga mole just go cross over pato a mawa la le me e ta o Jewish I taimi o le whanau o le piinga fule le tua ma Iakopo le na whailo le e o le tua ia Iakopo io le a e le tu ingoa ia Iakopo o le a e ingoa ia Israel ia le na Israel nga maua loa I al whanau ia le maua kwa to a maua inga me ka ukanga I utaia ia I le whanau to a sifuma to fia ia pia nai mea manino mani nai mea nai tātou te amatamata malia tuai ia le ala ua fo'i tangata I tau tangata mana tua fo'i o tangata I taia ma se vaenga o le vaenga o pini amina tangata I na ave fa tangata utaua le ala ua toe fo'i ia le pese lenta tu pese nei Yesu ta ita I oe vai o Yesu o whenga fau mo Yesu le ai o mafau fau o fatu pese e fatu me tono o salamo e se lau man fitu le fa pe tono na ia ta ina I latou I le ala ton o inae au mai e mafau fau a sau pese o Yesu ta oe ia I matou taua na I vaenga na mo le
amata i le tātou porkalana ia mana foi whapena ona tai mai e su tātou wala uma le ngata ia te oe ma uma tātou uma o le tātou whainga malo ia ma me uma ia i oe ia i mato nei auluna pe upe fitu na ia taitaina fo'i i latou i le ala tonu ina ia latou o atu ai i se ai e nonofo ai ia na na ia le pe au fa le atua e mafua mai le pese se lau iva se fulu ma le iva ia o le asolua le aso lima sumatas minuti te ali tula fitu to iva minuti tali tula e valu ia i matou i le malo tele ia o le manatua fo'ina ou fai atu i le vai aso ua mavaelua e vai aso talu ai ia mavatu ai ia o le vai aso lenei o lo'o i ai le maliu totonu o le matou matagaluega o le maliu se tasi o faletua o le suga le fa'afeagaiga ia Elisaia tagi i lima ia o siona faletua e soafaia luma tagi i lima lea e o lo'o lunga pea o lo'o iai pea lona tino maliu fa'ato'a fai lona toe sauniga i le aso farai lenei taeao le aso lulu aso tofi aso farai ia o le afai ai ona toe sauniga ia ma tiu ai lona tino maliu ia mafale lauasi ai i le aso farai o le vai aso nei ia manatu o lea ua angi atu nisi o le matagaluega nisi o le ʻaufaigaluega e fai malagatu i Las Vegas o le ai o Las Vegas i Nevada le fa'atinoina ai ia le fa'amoemoe o le matagaluega ia ona o le valaau paia a le atua i le tinā le faletua e le se tinā matua e le loa po ua po lona early po le late 40 talavou lava patolu fa'afā ona tausaga o le soifua ia ae fa'apea ona valaau i ai le atua ia i le usugafono i malua na se'i mavae atu nei e lē o ua mae'a le fonotaga i le aso faraili ua ta'ape le fono ia e pei o nisi o fa'amoemoega nisi fo'i ua tu'ufatasia i le vaega o le fa'ituipoga i o inā sa tiai lona soifua ma lona ola i totonu o le maota o Samoa ia po o le maota o Samoa le fioga i le li'i palemia sa fa'atinoina ai lea fa'ituipoga ia o inā na valaau ai le atua i lea fo'i tinā talavou ia ma tu'esea atu ai lona soifua ae sa fai malagatu i tulaga fa'ausufono i le usugafono a le fono tele i malua na se'i mavae atu nei ia masalo lea ua ta'au faisi umi tanu ta'ape mai le usugafono pea ma le lua vaiaso ia o lea fa'ato'a maua avanoa ia o le suga i le li'i fa'afeagaiga ia Elisaia tagi i lima na ionalo ia ma le pa'i o le ekalesia ia fa'atinoina ai ona toe sauniga i le aso faraile o le vaiaso lenei o la'u tau fa'alogologo atu i le polokalame ia e tasi lava le aso e fa'atino mai le lotu o le family service ia ma le lotu le ekalesia ia ma lago mauailoa ia le faletua ia le tinā ia luma tagi i lima ia me fo'i lenei taimi e fai a'u masui o le tautua ma le au'unaga a le si'ufoga o le taeafou i ona vaega uma matou te molimoli atu ai ia fa'amaisega o le agaga fa'amaise ia ma molimoli atu ai alofa'aga
o le tautua le siufofoga o le taeafou i le gata i le susuga i le alii faafegaiga ma le nofo ala e faapena foʻi aiga tagi mai ala ua faapea ona toʻai taunu mai nisi ia o te manatu foʻi o loo iai i nei le susuga ia po o le afioga i le taulagi ia po le fioga i le tui faasina ia to le afoa vui masinamua ia ona osi ona faletua o le tuagane o lona faletua ia le susuga i le faafeagaiga ia i le seia tagilima me lea ia masui o le tautua le siufofoga o le taeafou ia matou te faamaisi atu ai ia ga lelei le atua o le finagalo faituatasi lava o le atua e leai se tu ma tetee o le tao e velo le maninoa o le maa e togi faatō o le finagalo faituatasi e pule aoao le atua i lo soifua ma lo ola mea lea ia agalelei le atua e laususuga i le feagaiga ia faamafanafanaina outou ia laususuga ma le nofo alo ia e mese ia aiga tagi mai ala tainane foʻi le paʻapaʻia o le ekalesia i ona vaegauma molimoli atu ai faia o masui o le siufofoga o le taeafou radio USA ia e matou te faamaisi atu ai ia ma molimoli atu o le faaga e tusa o le manuia ia toe sauniga o le tinā i le aso faraile ia o loo taupea ua foʻi nisi o le ʻaufaigaluega ia mese foʻi le matua faaleagaga o sia matou foʻi aulotu ia faatoʻa tuua i nei i le setaimi o le asotofi pe a maeʻa ia faauʻuga o fanau e pia o le mena ua saisaitia ai le tele o feoe i le gata o faauʻuga e fanau ia e manisi o mea appointments mea taufomaʻi ua le mafainaʻau ai atu ai i lea foʻi faamoemoe tāua faatino nei le aso faraile nei ia ae lagona lava i ai le lagona o le fiaʻau ai ia e pio o tulaga faapena ua lē mafai ai ona maua se avanoa ia e faatasi atu ai ma o si aulotu le saʻu gauga ai le felagaugaʻiga a o a'afesoasoani o le matagaluega i le paiʻuga o le tausaga na tenei ia o si susuga i le faafeagaiga ia tagilima ma le faletua ia luma o inā sa ou lauga ai i le felaugaʻiga le matagaluega tonu o le ai o Las Vegas ia o le setete o Nevada ia o ia mea uma tatou te lagona alo tatou faatauvaa ae ia silafia foʻi sa moa o le soifoaga ma le ola le tatou te ola ai tatou te feo ai saufaʻi le atua ma le blueprint o oe ma loa lelei e le atua lou taimi fanau ma lou taimi e te toe foʻi atu ai tatou uma lava le foʻi te talanoa atu au matamata manino o le atua i le taimi o te toe foʻi atu ai faapena foʻi oe paulo na eseesega o le taimi tatou te toe foʻi ai ae a o'o mai la taimi faapea tatou te faafetai i le atua ona o le eseese o taimi e o'o mai ai lana valaau ia i tatou a le tāua lana i nei mea faapea tatou te toe tō manatu o le tagata lava ia i lana tapenaga faaleagaga io e tapena ai le tagata ia mo o le taimi e le ia le tatou taimi e ese a le taimi e le atua me le tāua ai tatou te o le a foʻi le tatou tamafai e tausi lo tatou soifua malōlōina le a foʻi le tatou po le a lava toiga aua uma me sa foʻi lelei a le atua ma le blueprint o lou soifua ma loo ola manino lelei me la le aoga ai le tatou ola tapenapena le tagata lava ia i le taimi ma le ituaso o le valaau
ale atu. Io ilo se mea tātou te ile fefesesi ile oti. Io au tātou winga foi se na tātou tangata soifua tātou te fia o la uni. Tātou te fia ai e pila o le mea fule le tātou te fia mata uma I whanau a tātou whanau. O anga I na whaau mai I pio tātou leo wish I o tātou mata mai moina le tupu e o whanau a tātou whanau. Masi tātou vai po whewha I eilo la tōra tau mwhai me ne o. Le ia se si o tātou o mātua e leo whapena. Iwe, tātou te tuli matai lava le mea o le wala aua ia le atua, o le mea patino I le atua, e pule to atasi ai. Ia pena, le winga na le tala lau sunga le whengainga, e li saia tangi I lima, ia whaamawhanwhanaina oe e le atua. O le nofo alo, o le ia o le akalesia. Se temi fo I tātou to e wheloa ai, ia manuia fuafuanga o le nei vaiaso. O loo o loo iai le o te ata I le mefole le I lo tātou atunu. E tele o au sa I linga ai le foitua o le nei malo tele o loo o whaamautu ma o nofo ai. Ma o wanga iai e whai mātunu o te sapi ai I ana whaamanuianga. Whai mo ua tunu. Whananau ai lau whanau ma whananau ai ala tō whanau. O tele I loa o te end up mai nei. O tele I loa e tau mai nei, e sala mai nei le la o lo waa. Fōlonga o le sā. Anga isia. Na mamau ai o mawhawhau se wheso o ta inga o le malo tuto tasi, ma le malo tele o Amerika, petai. Ia, e se fwoi whainga le atua o enta mai nei Amerika. Ai sa o ma nantua o New Zealand o te anga iai, a o Talavou. Ai, ia petai, o ese, o le ina ua whaulo o granddaughter, le ana whaulo vai a solente nei whai e malana ainga fie le aso wharaile. Na uno whanofo e lungo le lau mo umatamata. Ewae. No whanofo mo umatamata ianga o winga o tangata. Ile ngata fuila I winga o tamaiti tangata. A umatamata ila ulava whanau. Ewae. Mo umatamata I o lato wanga ua fia o sapi. Nutono fale mo uno whanofo mo umawhawhau I le tangata na paionia ina. Lo lato wola I le atu ni ule. Umatamata I lato whewai. We're very happy. O na fo inisi. So ona whewai. So ona pisa. Pisa o. Fasolo fo ina le iloa le vā matangata mātutua. Inisi o lato o manisi na. Uno whanofua mo matamata. Fasolo ina ta whape malingi fo talo I mata. Pe ata manatu. Ai longa e whapea uwinga pe ana whapea e ngata uisa mo. Tele sauine. E le whaingo fie le meo tangata na paionia. Paionia o le tangata na latu wasa ina. Le ngasu ma le whainga tā. A o manatu ilo o mai le atunu nei. Sole. Ele I whaingo fie. Ele I whaingo fie e wha I foi o le taimi tausu e ai ngā luenga. E tau le maua so tano fo le lei le more meo le. O le te ua luatu e whapea mai le ngā luenga ua. Ta tau na sua sisi ngā luenga ua lay off.
e tatele manofo le le tūlanga fule e whai o le mautu o mo meo pepa nofo mau le nei atunu. Ai tate wa ai pe whape I le umi na ola I nei matau sieta mai tinei. Ia, e le ai ase ainga e le whetaui ma mea o whaingatā o le sui fuanga ma le ona. O I runga la lo. Ia. Ai ina ua o mata I le tupu ae ma le latu langona fia. Ona u whapei furo le lo lotu. A se whaftaia. Whaftaia o lea ua alo taolanga. A ua sala mailes le lao lo tawaa. Sala mai Amerika. Ua tasa ili maloma I le nei atunu. Ua ola ai tamaiti. Whananau ai ala tau whanau. Ia, ele ngata o latu tausonga e whananau maola isi atunu o lalani. A o le whi au turi mata I au nei mea uma. Ia o nei ngalo ia tatu whanau. O latu wao. O Samoa. We are Samoans, no matter what. Po le hafo iso latu manuia whaale la le tino. Ia o latu manatua lava. O lo latu tupu anga. O Samoa. Ia, awane inga. Leanga ua o le I isi au fasitala na sa whai le pōre na. I tupulanga fōle te minei. O le braki o ta miti nei. Braki ia o la tau o Samoa. Ioi. Wafo e whewa I ata miti e tutuloa matangata tonu e anga le atunu o Amerika. E whesilia o whete sauai. Where are you originally from? I was born here in America. Eta siya tangata yana le atunu tangata moni fa America. Yes, you were born here, but where you are originally from? Ai siya, na leva ai mai ilitu ai tangata, eva ai mai, e tu sala pena whana nau ini, e turi loa de whesili, o whea tonu le mea e te sau. Nanga isia, e loa la, a whapena whana nau ni, e mauti noala lona ta maa po lona tina, e migrate, io e na malanga mai. A whaifu ina whanau nei o na mātua, e mauti noa o na mātua, na migrate mai isi atunu, ile nei atunu. Whapena uma New Zealand, Australia, io e. E tāua lai I le wingola utala, e tāua I tātou whanau. Po o whea lava e anga I eile whi I lafi reo langa wa me ua maua e tamaiti. They should be thankful. Pe whapewhia no o I New Zealand. Pe whapewhia no o I Australia. Pe whapewhia Asia. I nanga ne whela o la, e whaingo whia ngā ruenga. No mo ngā ruenga. Ai a fua I lo ta sau I nei. E le ai ni pe pa whai ngā ruenga. Io. Le ai se mea taua se mea. E misi ato. Na sau I nei fiaola whaasoro ato. Po lea lapo le mea tuai ngā ruenga e mau. Mela na whetero tala mo tanga te pai o nia ina maasa ina renga su. O menei. Eoi. O tamata, tano fonofo. Ma ai. O te whapele mui fo alo ta loto I le atua whaftai. Whaftai mo awala o lau o fio le ua. O te ia o tau o mai nei. Ai le o nei e te tau na no uanga I mai ai. Mo wa ua ia sau mai sawai. Ele o nei tau no foi. Ioi. A le o New Zealand o Australia tau no foi. Pe a whape o te whiaru ese masamo. Ioi. Ele o nei te tau peita. Ia. Whaftai le atua. O lea ua. Iwi ana whainga tāle a matanga. Iwi ia isi tangata nau mailo nei whea ngai ma me whaingo fie o leo. Ia voi sangata nau mai nei mo lato matua o mai o la iti. Nei lalo le whaamalu o lato matua. Ioi. Au ta ita le afto ata sau
to at sau lai ila ta whanau Samoa ma la ta whanau ta sau whtoa whanau nei. So le whaingofie. E le whaingofie. E le whaingofie. Wharongo mai o tōna i New Zealand e pe tai tātou whainau mai matua mai. Ia e mese tu ngā matua whaina le irpi tanga me whanau le tina ai tutuila. Pe na whanau le tamai manu. Pitau iai nei so tanga. Le saula mo savu I sau sa mai savu sau ni le ai ma se pitanga. Nothing at all. Ia e le I whaingofie. Ia. Mela na te tau na tau iai ia langona ma vai me ni o whanau. Ia. A whapea o te miti na whanau ma whiola I nei. Ia. E tau ana tau ila tu vai. Ia. E te tau no latu at mai ina le whinau malo o nei o latu matua. Esa. Ia, o na kele nei ni nei mata upu fia tala noina fo I o le nei aso. Tali tu laiva ia o te mifuna tau nu mai ele tatu malo ma New Zealand ia porto fa ia tupai. O le aso, sa o vai ai sa fai ele mo le press conference. Ale komiti fau tua mo fala velabe fa fosei ia po le van fo le ta o disaster advisory committee. Ona neila sa fai ai le lato maftanga fa conference ma le autostala le atunu. Le autostala la no mata-mataina le nei aso. Ele iai pe o te le autostala sa iai o le autostala ale NUS. Autostala ma le TV tasi. Autostala mai le radio Samoa. Le fo le talofa. Talofa radio le Samoa. I sama I ta ile na o sua non fai. Ia. Matustala o le TV tasi. Ele iai ni tustala foi e pio la tole e langlangoina ia le malo o ia timinei. Pio tustala ina iai pio tangatani e tele ina lato ia na radio Polynesia na sa. Lula. Tamata io lula sua. Sina tustala na iai o le NUS. Tustala ma le NUS TV tasi. Ai le iai la ia avanga latu te langlauina ia le fatutua I le atua samo tasi ia por whainga malolo ia nei. E te loa fo I mo meo fesili. A o le komiti le sa whianga o tangata o pio lato o komiti fautua mo meo o wharadilave whafosei to tonu o le atunu. Ioi. So manei ala whanongolongo. Manei ala whanongolongo I le turi matai o fesili ale autostala. Aina mau tutu ma mau sali le tala. Ioi. Ele iai tele vai se suyo se tala mua. Ioi. Ai te ilo ni te ua misi lau ai au tele vai se suyo le tala mua. Le winga lau tala. Pe o le na turi matai lava le tūlanga o le tau o le suau. Na tuli lola fesili tali le tangata ingo yali ataua tele lopo ile ingo tau elea a ole ataua le ingo bi o ia na fia ngai male vanga ma nei ale tali le tangata lea mai ia manino la na fasoa o le soa mana tua foi le na mai kala coach e fua ia I po le Amber Alert foi le na mai le tato o lea o lo tatou le vaenga o le Orange, ia po le moli lanu moli, Orange Alert le ia tatou le teminei. Pesili, o nara tu langa o Yesua o le tunu, tali le komiti lea, o lo le lei. O lo o tu langa le lei, o le aso mo mua iuni, whamanato le sisi ngā fua.
na iai le tanka na iai na taunu wai le vaasuau ioe ona avelola i laua faatumulia ia o le ale capacity o tanks fo ia le tank farm ua vaega i ta'u o le tank farm ia nofoaga le iai tanks ia ea fo'i e store ai le sua'u pai mai le tala le komiti lea o lo'o lava matotoe sua'u na latu foi le fesili a fai la o le lava matotoe sua'u la me ua mo le ua o tamutai sian mo tamutai ai fai mai le tali le e determine le vaai le tau ma le tau o le sua'u i mea o lo tula'i mai i tala o le lalolagi ioe e fua tatau e le faapea e tele le tau o le sua'u ona so ona tatou alu ale le faiga masani e tatau ona vaai le faiga malo i le tulaga o lo'o iai le lalolagi i le vaitemi nei ia e mese le tau o lo'o ua leo te fai tusa'o a'u ia o le vaai a Amerika i le tau a lo'o fai nei e le o iai se tulaga te pau ale me tatele e o sotu la tata'avale ua i luga tau o le sua'u ai le o au maia ni me fole le faapea mini warning a mea le isia langa o mea o taua wars o mea le vaai faapisinisi atu nu te tele nei ioe e le o tatou foi le tatou atu ma le lalolagi e ua le naunau i talanoa iai le taua ma foliga mai ai e a'afia ai ia le tatou atu nu se mena tauai mo le mea lea o le ola faatuatua o le tagata mai loa e leai e le tuuaunoaina sa moa e le atua ioe ae ala laga determine le malo tau o mea nei ma le latou vaai i le aotelega o le fetuuna'i o le tau lea a fo'i lea o te fai atu na o le suāu'u a le product a le lalolagi atoa e fealua'i faapea lona tau up and down, round and round. That's the way you brush your teeth. But before, o I te tau na mataitu iai le vaai le tunu. E leo whatamala le vaai a Samoa I le latu suau. O leo o ta pena fo I la tusa o press conference le nei. Tau sang fōru ta pena le malo e toi build dai nisi tanks, new tanks, ina ia lava pea ia le suau, ele o lava tane le teminei. Nea pe pese le ta pipi fe me o la tona fai a tane maa ma lea. Iyo, ale te vai e tutu pena le faa e tane la ia. O lo foi tua le tunu ure nei tanu mai Amerika o mo me o suau. Tonu o company suau. So te efeisio manino te leai. Ioe. I le mea laina fea lua I le tau o le suau. Me voi na e lei o na faa tuatuai le atunu. Ina ua tau mawhai fesili. A fa fea le vaenga le au fai pasi ma au fai taxi le utam fai le utam tarsua u tau fu lana si I le. Au te fia un fa tuatuai o le malo I mele. Aisea. Le anga o le suau la vaia. E lunga I lalo, e a fua lea. E a fua le tau o le meta o le barrel, o le crude oil. O ina e peis uma I le tau o sua o le lalolani atu. Io. E tu sa foi po le tau la iei, le tau ala iei. A pa ua le tau o le barrel, e pa ua. Io. So ele tau foi lá I le tatu atu na vave I le si ina o tau o mea I o pasese o pasi mas esia langa a si nei e to e watu le tau o sua o pa u le tau o le barrel o le paelo crude oil e to e pa u foi lá le tau o sua to e pa u foi lá ala o pepe o mawalunga le tau o na oi foi le tangata I le tau ngata o pasese mea ala o lá le tau o sua like I said this is the only product in the whole wide world. If I pera no tau, e fea luai, e lunga, e lalo, e lunga. Aisha, nanga ese fo ile no foi tua fua I le tau
po le alava fai mai o Samoa at le mat api lunga o tau o freight o rate o freight o va e vatua swa sa e fa popo mena but o le amatanga o tau o swa e fua I lunga o le tau o le paelo o le crude oil mena le fiaru e fa pena le tau o le mena a le mak apa ia Samoa ma so se atunu o lolangi e fa popo I lunga o le fiaru swa e fa popo e lem fai na ave fuai va le sita la mana ia le o mai every 2 months every 2 to 3 months le lana tau watu le va ia uni nei ia le Singapore o lo lava mai ia uni e o mai le terminate o lo fai tau fa pele au va no fianga meia about 51 days aso o le swau a o le tau nu watu le siva a swau 63 days o le tiso fai tau mai le aso mua o iuni e o mai le terminate ma o le aso fao iulai o ina le fa moe pe a fa pe every other month o tau nu wai le va swau le tanka I Samoa so Samoa awane I avesese la fa fonga I tala newspaper ma I latou ia fai mai ua tangata ona nei na manino I latou tonu e feagai ma mea ia o loo manino ai o loo lelei ma lava le suau o Samoa tatou sisila la tatou ia lenā lei a taua pira avalogo eti pe ia lau ke kauloa se li le langa ua matua le ua pe la te sa na ma nei e fa maina ai pe te fai atu e ala no manino fai o fia o man na langa foi o lo foi tua na ile tu nei o mena o fai ngaru ngai so io e malona tau ma le mafua anga ya foi na fia wa ile tau o mele io e so e au fa se ina I tatou Samu I tala fe a viai ma tu langa o lo tu ia ai le tatu fai ngamalo leo fa manino el committee lea le malo le se me tau fa pena e ala na a mai kala coachia po le Amber Alert le tatu pe fino fa ia le Amber Alert ai nei America Peter te e sau te falo e mai lo telefoni tu langa fo le Amber wa piki se tangata ia se ta mai titi rungo la worte io e ta umai le laisene o lau ta vale ma ta umai e whaalongo uma le lalolangi e lau ke fongi in whaatano ia tio e pa alert ona o lea o le tūlanga ia matu ia e ele tangata uona pikia le ta mai titi le awala me whapena a lea lau au mai e le tatu watu I color codes o le orange tau tele ia o le red pe o le red i tatu rola ia lea a o le upua I la tuna au mai temine Terminele o loa le pe tatu te o le red pe le ai le lava ka ko ke le orange but at the meantime o lo lava matutoi le suau a Samoa o lo le lei ma lava le suau tiso suau ta vale ia marcarsini me umfa pena o lo o ye fole alert le malo a fa pe e va ayatu la talata ile lanumu ia ole a mai fu se fa salonga ele to italia va a fu carsini e o a fe tu utu I tatu tane ia pe fa pena fo ina va tu fa sinanga de malo I va alele fo ia mai a fe tu sa mo utu ai la tu io to paton temine nei o lo nga fatia so se tala mana ia lena o se tala fia io o le tūlanga fo I o le whapea o mo me pe le lava ka mwhaile le malo e au mai lungo se au wala ia no fauta tangata uma le fo la ne whapea la nga ita vale le malo e tu I titia le mo le meo le whaonga o ta vale talo le whata le lima le fiafi tutu uma ta vale le malo o to feo io o le amai e lima ta vale le malo io tangata whainga luanga le malo o lo e tala fea ngai o na whaonga pe la o leo e pe o fo mai io ai o le mea o le upu alert e tau o na
tau I mafau so stangata. Stay alert tangata uma. Io e peise fa manatu I tangata uma ai le fa pe fai mailo le Amber Alert fa pelo Samoa is in danger. Io le ai le se tu langa fa pena ai o upu a ila to e a foi la to te feita le malo nelen fa pena io ai o le o manino le ai o lava matutoe le fa soa le malo I le vaenga o le suau bensini ta vale po le gas por kesi ta vale por kesi valele wa le fa lo tu fa fa no tu karsini kerosene le fa sa ia ese mai fo le kesi moli ese mai le kesi o momeo o va ma kesi fa mea ai fa mo o lava matutoe ioi aso ia tatou te ese sole kakukanga ka sole mo meole ele ngofo le tangata sa ili awala ona o fia la o mo so o avano o te mata ai ile pato le foi la tasilia company de no fenga luanga ine o le main supplier le tatou atunu o le vanga o le Exxon Mobil io mo tu si le fia Samoa ese foi lan tatou pese le mo le meole o le suau a vai tatou Samoa o tatou foi islands po atu motu tatou nei o le fai tio ma ia tunu te tele nei le meole vela o le mafuen fa le tonu le o song o tatou foi mele atu motu o le Pasifika le tatou te fai tio ina tunu e China Amerika o Australia I mea nei me tau oil refinery I mea nei tau ale lo le leia po o leu tau fai California itself California leu tau fai langa o le matu presidente lo I temine o I nei California pe le iva se fulu iva pasene o le Democrat ia o le Democrat o le lanmona ai o le tau mawhai I nei California tapunia mei o suau mo oil refineries le ua iei oil refineries le ua iei foi isi vanga te tele ai lua o le ua tapunia se teimi o le tausaga nei io e pi o ina le to tele foi le whainga luenga ale pe o le polinga maila ai au wala ina tapuni mea nei e tele foi le whaina o le economy a lalongi io langa isia e mo ia o le tau te tamu whai mai tu inga ta vale foi e alu elitise e le se vai le lalongi langa isia e le mawhaina alu se va alele li unga le ea I se elitise e uma lalongi nei tatu te whio te atu o mai le si generation na o umana whai sa ilinga io o umana whai sa ilinga I whainga tā na alu se va alele li unga le ea e alu e ola le la io e alu pe alu e ola le elitise ia si tatu whatate peam tatu matai tū ia I latou le popoto ma le ata mai whasai nisi ia pem whai o nao mai io I se teimi o mua ia tuna io ape o tunu wani ta te wawai tu inga mea malo tele nei pem whai na come up with that idea se wa alele whea luai e le whea luai se suau po se fuel me kau aviation wa e alu ne tonu suau I mo meo tank farms e ia le tank store na mo meo aviation fuel io na o ne te u fa se ina ta tu fa pele le o telefone mo meo ta vale alu el tise ai le se vai le la rolangi tu inga io e mo o mia la rolangi suau e mo o mia le la rolangi le oio io aisia ele ngata ta vale o va alele o va o sami ele se va o se sami ele vinga le mga misi wa ia so mena au tatou atu motu tatou le nei o leo lo au mai le tatou
le tātou a fo'i, le tātou mau i le lalolangi. Atu nu te leo le lalolangi, se tau whae titia mo meo kasa ona, mo meo factories, oil refineries, o le koale, o mea uma whapena, o tātou i atu motu la iti, o lo o mei le whaitionga na i atu te tele. Ai pion whai atu, le i le tātou ngang whai o maunga te tele a fua mai ei manuia o atu motu. Ia, te tātou tālia, po whea se tātou vai foi o le li au maia ia manatu o le fitu, the 7 nations, big nations, o le lalolangi. Pela fule latu vai ngā lau telenga i mea ia o lo tātou tilo iai. Ia, o le talamana ia mai i le tāpenanga ia le press conference len whena leila. Ne o tapena le malo e toe fausia ni tangne, ni tanks. Te le lopo le capacity o tanks ia la toe fausia. Pe lua, pe tolu, pe wha, pe lima fo. Ia whaatele ina pea le storage o le suau. Ia awane toe wheme mea ia lo tātou atunu. Ia ma tātou tautua i le leanga, ma tua i le leanga i le malo, mwhapea mai a meo le malo wā ma. Le ai, sa mo le atunu ue, le pea ono tātou tilo ma whaavai i le tāua. O le whaasoa lima le leia le malo i le taimi le nei. Ele ngatala i le nā au le fui whangasolo ia le porkalame le whainga malo le olo ia i le taimi nei. O le lato, le pathway for the development of Samoa 2026 to 2031. Le whangasolo. Masalo se taimi o savai i le vai aso nei, i le aso whareile o tule sa whareile. Ia i le whatara noaina o le planning a Samoa for the next 5 years. So ole pei ole au te lenga le nā Samoa, le lau toe whalawina atu ia le tūlanga na o vaenga e 5 o ta iala pi o na tau o whasavali nei. O ati nae o le soifua maluluina lau tele numera mua numera luna lua, o ta mau o ainga e ngafa tau 5 ina. Lona tolu, o le whata awaina o pūlenga le lei, ma wha mamalu, o tūla fono, ma le saunga le mu o le atunu. O le lona wha, o se si o manga, malu puipuia ia afianga o le tau. Ia ma le vaenga lona 5, le lei whaatūlangana o ngā luenga te tele, ma le whaatūlangaina. Se vaila ia. O mea te tele i 5 leo lo whangasolo ni a matatu i tū mua si o i poru alo whaingon vaesu neo vaesu fau e wha uma i le tu malo le whiunga le li pāle mia i o ina o le anga ia ni iai. Ia o tūranga le nā. Le tatu baba iai e leo malo lo ia le tatu whainga malo i le whaatino ina o na tiute ma o na whaiva ia e mese lava ia le tamu whainga o le tatu o tunu. O te fia lava ui i whainga aisi vaenga fu i latu te langolango ina tu le epa malana whainga malo. Ia le vaenga le, si.
Te leo nei fe au ia pi te lafo mai tangata i le whatawaina o mea o rotu lai mai no tātou at nuu i le teimile nei. Ai pe o lewa ua mata tu i le vaanga lea. Mo le lausi la fia le tātou atu nuu. Nsai mai se lafo atu le tātou linki lea wha mole ia o na tātou toe anga i mai lea. O te fia le porkala me se li foi le leo o Siweli. Siweli foi le ne femela siapolo tele. O te fia ia i ngā ke challenging alo mafau. I mea fo i o lo tau mawhai ia sia fo i tau tua ma sia o nanga ia manisi o lau whasara lau. Lato te langa mea e manatu i lato o negativity sia o lo whea ngai ma le malo. O lo struggle lai le whai ngā malo. O le tasi le whea au lo turi matai. O a mai tupe maua le malo. O lava se lenia le atunu. Pina te amai e whawhisili. O lau tali. Yes. Ioe. O le tatu whainga malo malata tura i mai le te mile nei. E lo toi o le tatu malo i se me foile le to be sensitive i le whaitio atu o le atunu. Ai wa iai le mo le mea o le anga i lona comfort zone. E nofo ai le whainga malo, ma mata mai i challenges i e la watu. Ioe. E leo se whainga malo fo i toi fau whaangatama o lo whaia nei. O le whainga malo was steady lana wa ai i mo meo o lui. Ma meo lo tau whaia. Ma ua manino fo i mamala malama i ar tatu whainga malo. I mawhauwhaunga o i lato ua lewa nanu nofo i le malo. So te tonu e mo i a tail vanga a fia me, a vanga umana fast. So it's a learning process i le whainga malo i le temi nei. Mai e le 5 tausanga o fia me e o ma temi nei. O le winga o lau tala sa moa. E le o toe tei i le tei a le i o le papau le whainga malo. I leo se whainga malo e langa turoa i le au whaitio. Na te i no solo le wai le mole i o papa. Tama nana na o lupa o atua te vai pei o le mo le ingo le vave le oso. Ioe. E te i vole le vave pei o le accelerator le lo keti le accelerator le i o le papa. Ai va aine i o le loto o le tailo loto. Tama te tele vo ia. E fe mali uli wa. Ioe, e tarianga. E uma fao tarianga. E fai ianga i le loto le meta ai. Au le i o le papa.
o te talitonu la, o le whainga malo le teimi le neu tatou iai, o le teimi o lau o tatou wa ai ai i le i au le loloto. Ua le toi te i fesili e la watu. Ua le toi te i mena no matamata na nei i tari ngā fesili a le media, ma le komiti whaafoe la tu te whea ngai ma whaalami lawe whaafo sei. Ia po le vaenga le ua tatu ta ua Disaster Advisory Committee. E tali mai i tali manino, tali mautinoa. Io e. Maolo au mai le mea ele ese mea whale tonu i le suau. A fesili fo i a whai o tele le suau a le arme o maualunga i whaapere tau. Io e. Io le nā. O le upu whaapere tadina mai determine le tau o le suau e fua i le a. E fua i le mea o lo o tou a popole nei e peo na whai atu. O le tau a ia o lo whai atu nu nei. O le whaai whaapisi nisi e whaai e atu te tele nei. Le se mea popole i Amerika. Mo i alo tala le whai atu. E popole atu nu laiti. A lea u te whai atu. A whai o le teno fo nei i Amerika. E le se mea popole i Amerika. Le ai ma se mea o a whai nai ma popole i Amerika i le tau o lo whai nei. E le o mawhawhawhau i Amerika a me e a whai nai i a le. Le nā. O le whe au la mo i tatu. Le ese me o le taimi o te tau o na mausali le whatuatua o le atu. Pena o mane wa ai le taitai o le malo Samoa i te me. E mausali le meo le wa ai e manino e fua whai unga whai. I mea o lo o i lima i le taimi le nei. A whaila o le e minoi pei o le taatia le Wales. I to tonu le samilo loto. Furi lunga, furi tua. E le oso pei o le papa. Whapena winga o le malo le o le taimi nei. E fiu ala o vanga i tau whaleanga. E le o toi te i le whainga malo, i se te i pei o se te i se malo whatoa tau. Ua mausa li lango. E whaalango lango i ai le whainga malo. O lo lava tupe le malo. Lava matutoe. O le mea fo le pisa i le se 10 miliona. Ale malo safata. They have that 10 millions. Tala. La ele tupe. Mauti noa la ele tupe. A le va ai ele malo la va i mauti noa la na tilo mala na va ai. 10 millions for that particular or for that certain amount of people. Ele ni tangata ele o le atunu atoa na o se itu malo na ni nai tangata. Lea o le atu iai le se 10 miliona. O lono winga o le va ai fa le malo. E fa e tete le va ai fa le malo. Tu sa pe fe me o le tupe na taunu watu ia Sofia o le tausanga utia nei. Pe a toa tausanga talu o na taunu i le va ai a New Zealand. O lo o i lima anga le leio Samoa. Mai le ma faina fai e Samoa se me le anga i le se 10 miliona le. Lai loa le leia Samoa. E le o tu iti tia le va ai atua New Zealand. Alai lama New Zealand. O le fai te tenga le malo. A o ina fai le tonu. Ia pele ale tu le take advantage le tu malo. Na oni nei tangata. 10 miliona ele se tupe le titi. Se ia wha mausali, wha mautanu, wha mautu, every single step. Mo tangata ia. Io. O fesili a whapela, o to fesili na, a whai o lava tupe le malo. Ale alme o le tu whai tupe a ifo. Ale malo. A ifo, ele tu malo. Ele se malo, pe no whai atu. Ele se malo te i pe o te i ele o papa. O le malo ua lava matotoe le whautanga. Ile o popole fo ile telo, ua fia ni telo tala e whai le miliona. Ele o le whapeo le whai atu lonto, whapeo tu, na o le mele ale tangata e turu matai. O le ale kaimi kofa me o le kaimi kasulu o aru mele, kasulu. Ele whapeo na le whainga o me wha malo.
o le mea tāua, e le o le taimi a ia taunu. Ia, le la o tau fesili i New Zealand. Na tusi foi le li, e fai tusi foi le li o, le li o ele ngō le li. E fai foi ana ia tusi, le li o si o eli. Ua pei foi o lantama le li, foi le li o kanata, na nofo foi ia ma tusi pa le mi o New Zealand. Tusi le ofisa o Christopher Luxon. E tango le ofisa le Secretary o Tamalo, ma transfer lana tusi, ave i le ofisa o le Foreign Affairs. Tatu whalongolongo le tatu sa mo i winga ma mawhauwhaungo tangata. Te le lopo ina whaia le tusi le lile. Te le lopo le pena whaitu o tele le HRPP, po ina whaia lan tusi ina ave. All matters in relation to the distribution of this payment are for the government of Samoa. Ya tango le pamatala le vanga bulbuli na ola natala le amai. O mea ia. I te upu whaingo fie. Me tu e pule le malo ma le teimi whataunu inai. Ale watu si i le malo la le va ai Samoa i tangata nei wale lava le onsai. Wale mawhaina se i nofo le. A ua masalo salo vale o latou loto ma fai me ua leise tupe le atu fua i le tuai. Leo te fai atu. E yesi taimi. I le mwhaina o matou tam fai asum le taimi malea. E si tatu tali. Le asi tali le malo. I leo toi mamau le fono le vaesfo. I leo toi mamau. Ono tatu whalongo le iei. Po le asi tali mai le malo. E sili le tali sao meo le malo. Nei lolo matu tam fai tali atu ia te uto. Tau te le malilie whamali ina sa matu tali fai atu. A ielo tantonuma, o le tali ale malo, o le tali sili fo ili nā, o na tali ton wina e tangata uma. A taua ina o whapula atu. O lo lava matutoe le tupe. Toi te ape o le tali le na tali nei le komiti le o whalavilavi whakuse. O wa whapule ina le suau. O lo lava matutoe matele le suau ua Samoa. Full stop. Sila la tatu ia. Ale e peia kako, peia le HRPP ma na lango. O le ia o le papa. Ioi. E oso e pe ke i ngofie. E fai atu role malo a meo le teimi le tau a latu la kule le kusa kaimi fame. A fefa le kaimi ngofa meo le kaimi le mea nā ma o mo meo tameti. Tu teo tuli a pū le teimi. A pia no fai atu. O processes o mea nei. Ele ese fai atu le malo. Ese process a isi foi vai na fianga ima me tau tupe. A o le tupe a ia le atu. Na ta tia. Lava matoe tupe le atu. Mana tua foi ele se por miliona lea. O se por miliona lea. Lea ua tele a mawhauwhaunga. Le na u wawai atu nei. O nai fai me fai mawhauwhaunga o se tasi fui sa fai ma minsta o le maanga a fia me. Le foi na te au mai ilunga le mo le mea o le. O le whaale tono, o le whaale ele se whaale tono, o se 4 miliona ele se 4 miliona e na o safata. O mea ia, ele le pena watu sa urangona o le whaai foi na atunu te tele nei. O le whaai foi na a New Zealand. O le mea o le natura o le fofuanga le atu. There's a reason why na tuwe le atua le mea o le salt. Le sodium i le soasami. Sila to ai mea ia na whetoi. O le ngoto le vaale na ngoto i ngā tai o Safata, Samoa. Tutusa le leia ma le ngoto le Titanic. Tutusa le leia ma le ngoto isi vaa. I le sami. E le ai ma se senga.
ma le salamasina tuai lena whamagoto i ngā tai o Samoa. There's no difference at all. Nei ma se senga. Ioi, o a chemicals, le ale telo le tuau, le ale me ua magoto i fo i lalo le alititai. Ioi. E malosi atu, the sodium is very acidic. Ke lele acid i tu tono le ocean e mamate ai me umane. Po le ale paint o a chemicals. Ioi. Po le afala le faina o i o le sami o e mate ale ia uma. E le toi ei ni fingota e uma fate me fingota. O i tafata. O le faina o amu. O le faina o fingota. E le mawhai se wanganan mo le i e aftina ina. Ai a faina na o ngā taifale au safata. E le tafe atu i ngā taifale o isi vaenga o Samoa. Ia le amu, le whaaranga ina o le amu. A le amu le pio na whai atu. E le e toe ola le amu e se alanga e malosi le acid, e malosi le natura o le fuafuanga a le atua. O le sami ma le ocean na vaia, mena rena o ona le sua sami. E le ola ai se me tau chemical. E le ola ai se me tau e whaaranga ina ai ia le natura o le fuafuanga a le atua. E le ese le ngoto le vaalea. Ese le vaalea salmasina le na abertatu fa mangoto i tai. E ma se sanga. E o fa le mangoto le Titanic tau sanga fia se la. O ani tala ave mai o la faina o ngata i fale o lalang. Se mea. Ai sea. E faaleanga ina umalava. E le acid. O le sodium. O le masima o le sanga. Não foi pena o vinga na o fofoanga mamana o tatu tu. Vinga na fofoanga tu só foi para tanga tauti e mangoto sami. Ele aí se yo. E mangoto I foi e uma na faia masima pe ia faz povi ku masima. E sabe se. Ai fa fetai ia safata. Tatan fa fetai safata. Tatau na fa fetai safata o lea o taria tu ni sila. Wa mana ia recognize e New Zealand le ngoto le vaale ngā te whale. Ai o te whai atu o tataua sa ili whasa inisim ta ili meia. No te ona se meo meia. E o fo ile amu e koe kwau le amu. Ile malosi atu I le chemical o le vaa. Nai lo le natura o le masima o le acid ma mea uma e tu tonu le ocean e toi o lai le amu e toi o lai fingota e oi ai le vale la New Zealand le ava I fa pe o le mea fai pe la fai pe le tupe ma o pe le mele in the future ava tu nen sai inisi o sai li mena na te tonu le tala le fai nanga foi tu na foi le vai foi fa na fa le nei tu o fia ni va te tele lo langi ma ngoto le sami fia ni va tau ni va te tele malo te tele langi o mangoto le sami e faita wina sami o tu nga mauli loa tu nga mauli elia o lo o yai fo mai o sami o le o salt e o ona o le sodium e mate ai me uma ele ma faila na vai New Zealand me o se me fa tupula ia pele o le tausanga ma va tupe tausanga ma le ai ila ule tilo ma la ule va ai ma le va ai fa le fofuanga fa le tua I me fa yo e ese me o le ese me lo ele ese naturo sami lo loto na fa ele tu io ale fa sili ni tangata ai se a o tua ina o le fa ai le malo e iai me ele fa le tonu foi sa fatai la foi fa no me sa fata e iai foi tangata sa fata ele o le leina fai ala tu documents ala tu IT ma la tu pepa ma la tu me fa pena se fa mausali ma fa so ia ko ke ma so salvale o le mele le kupungi
o le masalo vale ia o loko kangaka. E le mawhaina whai e se malo se mea, o le vavai atu New Zealand la tuare tupe. A whaina taunu atu ia May 20, le tau sangan taunu atu le tupe i Samoa, i Feafu, i Samoa. A whaina taunu atu i le are tau sanga, i le masina mea i le ia fo, i lua o lua lima. E le atu o te tau sanga. E le whakamala la le atunu, e le whakamala le whainga malo. O le ele whapea o lilo ia New Zealand le tupe na matu i Samoa. Ale uko ka kusi New Zealand. Te loa. Ai a whapea le aku whauwa, ai engi ka ngaka o siaku. Se vai ngofo le malo o le mtawhai o le malo o le tusi atu i le pare mio New Zealand. Ale ku siaku ka ngaka i le engi o vai i New Zealand. E ka ko whalongo o te tatu whauta tatu. Tangata le engi lu mana i o le soifua ma le ola, ale o tusi le pare mio New Zealand. E whamtala atu le tupe na latu lafu Samoa. O matawhai o ia tangata ni, tusa pe o e leiso o vai a tusi, e tali mai le sekuteri langa o le latu matawhai o ina e tali mai a te oe. I oe, ai oni e manatu o le tali mai, e whaita wina ai e atu te tele lo tātou atunu. E se vai le fo le ngata i a kanata, le fo tusi puro, tusi fo ia si o elia. I oe. Ai mai le tali vaenga muli o mea uma ia ua mai le tusi. Mea nau tu watu ili masa mo e whaita lia sa mo i le taimi e whaatau nui nai. To e whaitau le lei. I oe. Mai le mawhai na whalenga ina sa mo le la relationship e ala i neime o tupe. A fesili atu rani usila sa mo le mo tupu le tupe lea. E mwhani whapea tu sa mo va ai. E le whaingofia ia mātou na whaamamuru, e le sita mai tupe le la ave ina tangata e le ato se rusa la wafi. Nai tamai tangata o le tu malo lea. E le mwhai o na mātou se i whaamausali me uma. Ua lewa na whai atu New Zealand ia Samoa, pe ana whapea le loe New Zealand, se me o lo tupu i mele. Lai maana na mauma New Zealand. Ko ke kusia ku whapea New Zealand o aialo vale. E no ko le malo le o inga whaasoa mai ko ke kusi mai. Mea ngā nenga refer o e li so e li, refer o i lato, e le kalimat pan mia i ake o. Te wai le mawhawhoma le tusi pan mia. Tusi a Christopher Luxon. Sorry. Leana ua na lau mai fuila ele i o sio eli, o le tusi o le agreement. O le agreement na saini e New Zealand ma le malo Samoa. Ma whapea o le tupe le ua ave, that's 1100 per person. E iai le vaenga o le tusi le alu whape o tangata ia a po le ani pe fea le lumana i toi tupu mai pe fea le vaa lea. Once a lo saini le agreement lea, e le toi ei se tupe toi allocate mai mo le vaa lea. Ia. Le leanga o tusi. O le leanga o agreement. A le te whai atu le nature. O le fuafuanga le atua na tu le ocean, le sami. Lo loto o le sami o ona. E mate ai so se mea. E ai o ona o le sami so se chemical. Pe suau po le a e le manu malo le chemical le suau i le o ona o le sua sami. I aso uma. E le vale la New Zealand, i le mele, apena whai atu. Fele va tatu sal masina le na whamangoto i ngata i pe fia maila e se msa. Po le ama lea, na whamangoto le sami. Se whai taura tatu. Iho, ele leli tatu wola ftuna. Ele leli tatu fua, luma fua i tua. Iho. Uma na tusi, uma wha malama tu le whainga malo. Uma tali atu le malo, le tusi le na abe
mo se OD po se overdraft. Uma fa manino fa malama le o responsibility ale malo e tali ia fonu fa vai ale to mai tu matala ale malo i fonu fa vai e separate mai ale malo vai no fai unga ai tu malo manino le ale la vai mai sa ili no fai atu o tatu fai nga malo timni ele to e fai lo ina pi o sei au le papa ele to e a foi ele to e fai lo ina o sei au le papa ele to se malo e te ngofie io e ele to le malo le lenta to fa te le fono le au suia e si le tu le malo e te sa o ti auto tu le fiona le di pale bia male malo io e tali atu lo to le ma fau le fa so o ma to le io ma to lo to le anga ina atitele le la usu il fono pa salu la so dua vai so fu ma ele mata le fa no te manino le atali le me malo ia tu fa sidi o lo fa ne ele pele malo o le papa o to te ngo fie po to te ina tu te le se tatum ta pule no vai to ne le live le na sa wona le la fatau to mai ai le tamai ta i fa masino ia le sunga ia o le fionga ia la toa papali i Rosella Viane papali o le whabunga le te watui mo le whamasinonga ma walunga. Pe o le o whatau tō ai le tamai ta i lea. E whai ma se tasi o whamasino o le whamasinonga ma walunga a Samoa. Ia, ele i umana o matamatai. A o lea o te fie lo tonu. Po lea tonu o where me e anga i ai i are whamoe moe ua filifili ai i a lea fo i tamai tai. E whai ma whamasinonga ma walunga. A lea tunu. Le so le ua tele lopo ua mau maisina tali o le se tali o le. Le so le na amata su e nai ia mori mau o le tūlanga o le whainga palota vai maunga tolu. Na tua foi le no whatu o le ua iai le afo, le ua iai le afo i. Le vanga tali mai ai ia le li i o lautimia. Le ua iai le count petition for elatum ia e go against ia tai o li seu. Ia pe o leo tatu o le sola lea o lea ua matawalau dia ai ia lea fo i vaenga o le whamasinonga lea. Le ngata i lea ia o lea fo i ua iai ia nisi o le whamasinonga. Le ua manino o lea ua iai ia le palota o le whatanu ina palota safata le counter petition io e ale li o lautum ia me la o nei le so le e wala awina ai ia mori mau o le fo i tawalumanga o lo tatu wa ai mamata tu ia matu le ua mai le tatu pa anga male wo le ia so ia manatu le ua tanu mai tarafatu le
tatu po kalame ia I lau tofa mo fanua ia I toe tau mawhai mai le ua toe ti toe tau mawhai mai ia le tatu ia pio nei mata upu na Samoa I le ngata I lea ia o le whamasinonga fo I lea mai Vietnam lea I to toru na I awari ia lena walawina na nafi le toe loka to lua ia pio le utatala I tua te matai o Nakita Charles ia whatalofat le tatou tua male unanga I lau tō whāmua whanua ma lor folau manuia ma lor toi fua manuia ia o le na mātango fie ia matulanga uma I tatonu le fo I ua taunu watu I maota malawa ia tūturi lo atu le teimi o le tā polkalame ia o tuene ia wanoa te whatalofat I lo tātu atunu mai whalalo Malo folau manuia tula epa malo ia fatalo fatu fo I le mamalu o tatou paanga masani mai si o tatou matua matutua whapia fo I sunga whawhiangainga mo latou fatua o I latou umalo maua mai le tā whatatanoanga ia ai mai se fo I latou tutonu o maota o ngase a ai o tangata matutua whapia tono lawa mamaota pe o I latou nei o loo whai mai ele ngā ruenga o tatalo le au mai pō, a mai se fōi o le lango sua mai a tātou pōkalami. A watu ma fofola tua le wha maninonga, wha whaingo fie ia I lātou ni tātou wina nem telo meo lo tutupu, ma meo le a tutupu. Ia ma lo fulfulau ia te oetu la epa te langona aiwa fiena I tulao lungo tā pōkalami le nei aso. Ia a o lo tauto ai penga mai pere, tūdi mai o le taimi o ngā ruenga. Ia, whamalo, tātou alo mai o le a whai se whātatanoanga o se whaasoa o ni loilonga. Ua te le mea tutupu le neiva iaso ma le lava iaso. Ua le lopo o le a matai. Whai o mea le lei, ua o mai whātasi mea le lei ma mea le lei. Sau wai lea ma le loto tiinga, loto mawhatia, loto elea, loto leanga, loto tau whaaleanga. Ai se a e o wha mi umi e na whaine ia mi o le mi ngau. Ia, sta wha soa le nātu la epa le nei a uli. Malo, whaftai, ia o te manatu e ia ina tele ia tūlanga le lei. Ia ai maloa me le lei. Mo ia e telea ina malo me le lei. Tā a mata ma whanua I le tūlanga. I le mele o lafo mai, ma lafo mai nisi o tangata. Se whatanoanga fo se tasi o le tio fau. I to tono le malo o stari. Ia ma se tasi fo I o le sa whai ma minsta o le no fo inga te mai tai pāle mia le fionga I sa whapito. Ia po le fionga ia porto whai a le atinu. Ele tāmatai na. Ele moa so temi o te matamatai. Ia se sau noi. Te lepa o te mua o whape atu. O te whatu loula whafonga anga sa moa. Whatu loula whafonga anga sa moa. I se tala e la avale ona e tatau lavale na whai sao le tala le mea o tupu Le tulanga le wadio e mai tula epa. O e se le maadio tangata mo lato winga. Wa ngalo ai a lato. Mea na lato whaia mua. Fua la iei pepelo matau whaaleanga ia wo mai a mai ilunga. O le winga tala le tula epa. O le wa whaitua inga. Wa whaitua inga whaasanga I le fionga te mai ta I mean style tupi. O tua inga nei. Na whai I le taimi o le malo, whainga malo a fia me. Mantua whaitua epa. Ina te iwa whaafua se ina whai le reshuffle a le fionga te mai ta I pale mia ia fia me. Ai le I whaapea fo I lana wha ai loa po o ama fuanga. Na whai lava I lungo o lana pule whaatonu o I o le pale mia. Lena ave ese ele fionga ia mulpola ana rosa. Ma le tofina o le min stau tupi. E tuu iei ia lautimu ia whato a pale atu. Latu lotu u te tono o le min stau tupi. E ave ese ia le fionga ia mulpola. Le sangu ngulu umalatu nu upe aise a iei se me o tupu. In fact, whaila. Sa mato whatata noina whaila le fionga ia mulpola.
i sana whainga malangan sa wai ni New Zealand. Na mātou whaasoa ai, na whaali manino foi. Ele iai ni mafua anga na whaailoa atu e tamaitai palemia. Ai sa silingia foi ele fionga ia mulpola. Pe wa iai ni au wala pela ilanga au nanga whaale min stau tupe. Wa lai ona whainei suinga fou. Without o se whaalawi loa ma ia te ia. Na silingia ai la. Pe o iai ni me wa le ilang au nanga. Ole tali ma ave tamaitai palemia le ai. Whawhetai lewa pāsir tala. Tupe eman tua, we were in a real bad mess. A oaina la vea i tatou. O le fionga tamaitai means stau, tupe. He pulled us out of that rut. Lea lana, ai whapea mai, e le ai se mea wa leanga, le au nanga le fionga ia mulpola. O le wa solonga le lei le vaenga o tupe matala tupe. A o lo o mana o mia vave. O le upu lea, mana o mia vave lana au nanga ina ia whaasolo le leile tātou poloketi la lea o le miliona. Lena tu le fionga tamaitai min stau tupe i le min. A le sau nei le funga lea. I lunga le poloka lame la le tio fou lea. Sau ai au mai le pepelo ma whaapea mai. O le mafua anga lena ese ai e fia me, ia le fionga mulpola ana rosa, mai le to finga al min stau tupe. Ona whaapea, wa iai whaale tonu, o le mele na alu le fono i Hong Kong, alu whaala i loa mai ele stock exchange. E manga lua lai i la o whaala i loa sa moa la o whafonga anga. Leo tau mai ele atinu i, ai tau mai la e, o ai la o la ua mafia mele o pepelo i le vale. Tusala wa ole ngia ma pepelo ngia fia me ia la fionga ia mulpola ana rosa. Ai le ma faina tau sao ia fia me ia mulpola. Ale mela le te whatu e manga lua. Mana tua foi tula epa. Ina ua lia e mai le mele i Hong Kong. O aina mua tali le tunu. Wa sa amai ai mo tala tau whaaleanga, tau whase whapea o le fionga ia mulpola ana rosa, whapea le fionga lau le mali e toa, min stao whatuanga teimi lea. Lena o i Hong Kong, whalwhala wilo, o le atinu le tangata na saurunga le tio, whapea mai, e se le tala le nā, e le o alu se lau le mali e toa i Hong Kong. E sao, e moni, on o lai fiti le fionga min stao, ia na fono fa instala sa ia fiti. O ia foi na fa mani noa mai le atunu. E ese le mata upu na fio ele fionga ia mulpola ana rosa i Hong Kong. I mea tau tupe i le officer o le Central Bank. Ai i le same time o la fai le fa la wiloa le a Hong Kong i le la tau stock exchange and all that. Le pu e le ato le fionga mulpola ana rosa. Ele ia le launch te mea. Le la fai mo le tau whaaleanga ya ele mele wa fai. La le me will take them nearly 5 years. Toi titi ato 5 tau sangal pe inga le na ye fia me uma fao le malo tausi. A le fato au mai nei o le a tole se fulu masina o le fainga malo le fast. Saulo a mai tu salela bo sawa mai tau whaaleanga. Wa ngalo ia o ia tangata na sau a mai whaalawi lo me nei, ale wa te nei. Ele wala au mai o tangata, se tanga i fui i tau whaaleanga i wa whai mai ele atinu i lunga. Me mo mole nā tula epa. Na fesili ngia le fionga tamaita ia mulpola ia, le fionga sa whapito. La le upu, le ai se mea o le anga ele au nanga whawhetai, mo le whainga tala tupe le to titi, le tulou la vār whafonga ang Samoa, le se malo longa le se moe le fionga tamaita min star. Ale wa, fia, la 5 tau sanga, a sau le funga lunga au mai le tau whaaleanga mal pepelo. Ole mena le tupu nei tula epa. Malo, whaftai, ia o le tau a folele, o le alpo kalamelea. O kalamelea ma le rio morio. Ia, tulou ale suafa mulio, o ele se mulio, o ankeru. Sorry. Ia,
Ale ase feso ta inga e phone por kalame. Ale phone. feso. Ale fe e ese la ba feso ta ima ma le fo i ana por kala. Ia foi ina ale sasa waita a vale les mimita i fo ie ana fanta a vale mana. You know. Okay. Me le wingo le tala le fa ia tutula e pena ia manino le fafonga anga Samoa. Ma ia wa 5 tausanga o pae ina. Ale fa mai e la mai lunga nei me ma le manatu o le funga ai wa ngalo ia tatou ana fa sala launga mana fa la wilo sa fai. O le si mea tōnu ana o le fo e mawalto ina. To ina matua lea. E na te leo e ngalo ia isi ana tala na fai momua. Ale whapea umala pe o le mea lea. E ngalo lai. E ngalo ia. E ese ana forfolangan sa fai momua isi whatanuanga. A o i lalo le noa a o le i fas. Le avera auto e sau. Le la ua country tikti i sau noanga na fai momua. Ma mea ia na ua ftula i Alo fa longo atu foi. Wa iei foi inisio tua inga. Be wa tau lea ngai nai foi i le swafa o le foi sa avea mamin sta o le poloketi. Le fionga ia le o talaki. Ia mana tua le funga le nei. E le o ia o se accountant. E le o ia o se o kika. Whereas the difference is Mulipola Ana Rosa is an accountant and auditor. E le o ia o se statistician. The difference is Oleota Lucky is the only statistician ale malo Samoa. Yeah. Ole ese sengale na. Ale la sa ia mantufo. Na la lawa tu le epatelo ana pisingisi ngawa no this. Ele fa pe tato fa ya tu tau fa langa fa ya teia. Ai ia sao na amai le fa la wi loa ile tunu. Ola nei lai mele ya o ia personally tu la epa. Wa o titilo nei. Wa tau loto ti ngā, wa tau loto elea, mea uma nei, ma fua mai, they can't handle the fact, ua ngana tangata umai sa moi fafo, atu nu isi tangata o Moto Pasifika, ile mawalunga ma le matangofia o le tapenanga, o le tato sisi ngā fua, o le tapenanga le umusaina o le fale o le fono, le pea foi le office o le fono, o le tapenanga o le umusaina o le office autu o le tatou ainga fast, ia ma le aso whanau pitoa na whai nei el fast. Obviously, le wa o mai e dunga, wa come forward, a mai uma mea whai le tau whaleanga, they just cannot handle the fact is, le te leo le matangofio nei mea, le la wa mai e whai tau whaleanga ina ia mimilo ma whauwhaunga tangata. Moni, e tā ua ia te ue tō e ruta pūlou le whaipule le sa whaima minsta o le whainga maluta le sunga ia olo. Yes, man tua foi tula epa. Ka koe ani le tonu o lea sui. Ana ona pa ua olo le palota, disappear loa. Totally disappear. Ia man tua tula epa ta te whaasoa ai. Yeah. Ta te whaasoa ai pea ai. Na le lua minsta to date o leo te loe au ina ua malolo i le whainga palota o manei me tonu le ta o le malolo whaatamari Moni o le sunga ia olo fiti wa ai o te leo ai fo ila ia i le sunga le ia te susuru Cedric Schuster. Yes, yeah. Those are the ones e le o mai i lunga le malolo whaatamari le ale a ngā tua mai e whaletau whaleanga, is that going to bring them back i tono le parliament? Leave it as it is. E iai fo i le si taimi. Matangofie. Ia whaftai o leo whanongo fo ila lea tunu. Ia, langa leo te fo ila te whanongo atu. O le whai ma special guest ale ri o le siapolau tele, ia le ri o sioeli. Ia le whai pule lava le ila na por kalame le stofi o le vai aso le nei. O lono minga. Tele i o vaenga le nā. Ona nei na lafo mai ele tangata i te au se post, ma whapea mai. Mo whanua, wa awat o le mafua anga wa lafo atu i te oele le live, o le live, Ona le o maua o lau swafa matai mai o le whantanga loa sa funi. A le fo e maua atu whapea, o le ali i lea
Leo te whaingoingo le apa whawhango mātongi o sio eli. E sau mai o le falsafune. Ia no whapea atula ia vai. E moni. A tonu e sau mai e nā. Ai le whapea umani winga le anga o tangata falsafune. O tangata totoa, tangata le leila to te whaia me le lei. Ai pangaria. O le ta solo le taulanga. E nā te le alu e osi sona a inga i safune. Se ilonga vanga nale pa lota le na uma taluai. Na fito a o le iai. A le tulanga la le live le na o mai. Na matua i lu i mai lava e tangata lea. Toa i lu i mai mawhapea mai. Ia whaalau i loa ia o sio eli. A whai ua whai ngō fiona e sau e tau whaalianga mai. Ia le fionga le li pale mia ma nisi o le kapeneta. O tangata matutua. E te lei loa awa i tangata matutua. O le la whai atu ia te oi. A mai sa oi lo le live. E whai ngofia e au mātua, le whapea mai e whai whe au au mātua. E whai ngofia e au mātua le o mai e a o ai whanau a isi i le tono le ekalesia. A le o mawhaina o ai oe e au mātua. Ia le awa lote mātua. Talu ai la lea. Ia, o le tasi ona mata upu whapea fwoi taitana o ka nata tusi i New Zealand. O le fwoi rai nei tau tino na tusi fwoi i a Christopher Luxon. Pei tae tusi atu ai whai mai le official parliament. Elo ia o elo tusi ave o i le Foreign Affairs. Mena ilo ele valea na tele ilo se pau. Wa te te tono fwoi na tele i whaia se tusi le nā. Yeah, mon. Ala winga o le tala pe o leo tatu vai pe se wha mai so solo le mea i tangata ia. Ai e vai mai New Zealand ma le wha noa. Ia Samoa maona tangata. Le ta ia le whainga malo i le malo whia ngai a ese mea. Ai ta whao ale atusi o pe se whainga malo ni vale le malo New Zealand. E ali mai e itu le epa. Ai a whapea la taua mawalulunga ma taua. Ile ave o tusi ai ngalo ia la tau. Tilo ma le malo New Zealand. Tau te vai mawalalo ia mātou o le taata au. Ia sa whaikana tusi. O tūlanga tonu ana le tula i mai ai. Ngalo ele ia la tau. Ia o au ia tula epa o afo ni ti ngā ia tātou te lo taimi. Tātou te fia watua i lungo le tātou fola le nei whaalau i loe. Ai e manu malo ia tātou le tātou tua lalo. E whapea fo le tua lalo le fionga le li palemia. E tua lalo mai lava le fionga le li palemia. Awa le mai mawa le taimi e tali iai. E iai lava le taimi o le atua. Ia o te motoa i o tanton lava le nā. Ela o mātanga ai. Mātanga ai. Ia tantonu mai fo oi. Le siali i le whai tusi. Le whai tusi nei. Ia tantonu mai. Tau titi foi mawalona i unga. Yeah. Titi foi mawalona i unga. Ole pei ole tala tula epa. Ole ale winga le tusi, ole ale winga le tusi ale maula lea. Na pesili i le ofisa o New Zealand. I le tupe lea le 10 miliona. Le 10 miliona po ua avatu po le ale taimi na avatu e tupe le tali atura New Zealand. Na lafo atu i le aso 25 Mei. O le lua o lua lima. Na tutongi atu May 27, 2025. O na winga lua atua tausanga. O le fesili lau te fesili ai tula epa. La le mewa e alwa te tusi a New Zealand. A le ale mea na le tasi lua pe tasi ale minu te milia e tau tai o tula e pa ia fia me. Fesilingia o le taimi o le whainga malo, ale malo tau si lena watu ale tupe lea. O le taimi le na. La me o tau le fesilingia ai. Tau te le te ali tonu ina, pe na o na whaafolinga le au mai whape o tau tusi. So who gives a rat's pe tau tusi mai le malo New Zealand? E lei whape foi na nā ina e le whainga malo a le fast le tūlanga o le tupe lea. Ai e mantua whai la tula e pa le tupe le nei. Le na watu le whainga malo i te tonu. O whai o iei le vai vaenga le nei a le tatou
Se yo su e tuale li tu lau le yele vai nga ta mai ta pale mia E 2 miliona. Le taimi o whainga malo. E 2 miliona e ave mo sa fata. Ai 2 miliona e whainga e tufa i matanga luenga al malo. La lamento leo e la fesilingia fia me. Ai se a wa ia whai ai le to inga wha ai unga. Ai wha te tai o le whainga malo leo tula e mai nei. Ua whono tō whaal whainga malo le ai. E lo se tupe na a mai mo le malo. O le tupe na foa i mai e New Zealand mo sa fata. Wa le lau te whapea mai istangata. O le mafua anga o le tusi o na ua whapea mai. Ina ia whamanino mai e New Zealand le vaenga o le tupe le nei and all this. Mantua o le wa umana a mai. Wa ti tilo fo i sa fono fo ia le komiti lo o ngafa ma le mata upule nei. I le awala ina ia whaafingofie ma solo le le avenga o le tupe ia sa fata. Mantua, o le wa manino, i le se lau limas fulu le na whai nei, o le whauwani ia e mai ei me to tia le manuia tangata wa whai. Kei taile to e maua ta se lau limas fulu. So o le teimirale nei le tatou whainga malo, o le matua i puipuia la tau awala ina ia ma whai ai na tu lima le tupe without any jurisdiction e se a fianga ma whaale tonu matua ia ile malo. Ale foi la le mo mai la o mai whapea o tau fiofi el whainga malo ma speculate lo le tele le masar salonga ma whapea mai wa whaonga le whainga malo le tupe no this. Yeah, me siri whaftai le lo fo le tua. O le vai aso fo le tatou fontanga usu le tatou palemini. O le a tatou whalonglongo ai lo le atoanga o le tala le tupe ma nisi vaenga o le a whapea na a fola sia mai el whainga malo. E le na pe o tau o na sili fo te lo le atali sa mai le malo le tupe le uva va oi. Na le mano o le mano fo le tangata nei. E le ni sa fata. E le ni tangata sa fata. E pe o la tu langa e tam fai fa tupu ni masa salonga ni le tangata o sa fata. Pe o fa no noanga le na o le o tu le mai nei. O le fa me a faila e tele tupe ale tunu na lava tupe ale tunu. Fera is 4 million. Ale o te fai atu. O se 4 million na le sa mai tupe for more 9 na elo sa mo atu tu fa 4 million. E fia le population, masalo pe na se lua fe tolu afe tanga to sa fata. Le la tu fai nei tupe tele. Ai a fai atu fa le tonu ni metu. O ye pek fai la vai malo. O le mela tu la epa, tu loa. A whaila o le avea ia le atinu uma malo wha alo hia. A le fōringa whanga mātangtongi lea. Wa e whafonga whatata noanga a le atinu uma ma ankelu. Le ale ukuma na fesilingia e ankelu le se 10 miliona sa whata. O le ale tali o le atinu una ave. E leo se 10 miliona nga o sa whata. O tau whafonga la Samoa. O tau whafonga i e Samoa. O le upula o lafo e leo se 10 miliona e na o sa whata. Whapea mai, ta tauna ave na se 5 miliona ma sa whata. Ai wha sa fuares, e le i au mai a whapea na ele malo New Zealand le tupe. E le i a mea whapea mai, a mea o se vai ngale, e le la tau mai i. Na ese le whafaunga mua, ma le manatu e le tu lai mai le whainga malo le fast. Lea la o le ina toi whafoi, ave se 10 miliona sa whata. A o le foi lawa toi tali mai nei, e leo se 10 miliona nga o sa whata. Ai sea, le iai ni tu singa whapena, talo siala o mawhaina fsilisa o le li inga leo si o eli, ilana malo o le vai aso fōu. Le te lo la tatou tu mta i o lana malo na, o te lo la fesili fo iai le tupele. Aua ma nei e fo i, leo wa wha mao ni ai le tala a le fionga li li pare mia, mau te mai tutonu. Wa umana faile plan na fia memla na mai. E lua afe le 2 miliona. I'm sorry, 2 miliona ave li tu malo. E 2 miliona vai i department. Yo. To le lau fa maunia. Yo fa maunia. Le sa nei lunga le tio.
Ua e se whalale tali lewa a mai, e leo se 10 miliona mo sa fata. Mo sa mo to. Le ai se me whapena. Wa lo te whalongo tula whapea, wa sawe male tusia sio e li whapea. O le tūlanga le iai wa, o le 10 miliona na nei ele o bea uma ia sa fata ai, wa ese le whasosoanga. O whea wa ese whasosoanga. O le ele o mawhaina whasosoa le le ele whainga malo taimi nei. Ona ia mauti noa wa uma na secure ma clarify uma bank account tangata. Sao, e leo se tamai tupe, e afe se lawa tangata to atasi. A whai lao se a inga to a lima. A te wa duplicate ni account. E ese na avele lima afe mo moto elwa. Oila pa u iel mele, pa u lungol whainga malo. Wa iai lava nisi o sa fata o lo mol mawina whapea e sao. E le o mautu le mato tu malo o le whaianga o tangata le tu malo. E le foi awe e fai pule. Na foi awe e fai pule ia le fiunga ia tu ia. E le o sangatonu foi tangata o le lato malo. Ma le ia tangata io e pi fa pena le tulanga o lo ia nei. Ia. Isi si vaenga o le vaenga le mo lau se io fai tau tua le tangata le mai safata o le safata tangata le. Kusa o lea e no nofo tangata moni o le tu malo safata. Ua uma ona se fai tau tua uma fa malama ele malo ma le fono fa vai. Ia talia ia ta iala. E tu fai tupe e alu sao i tangata tonu o safata. Ai o lea e fai tusi solo ai tangata ese. Ma fai iai lato ia tangata safata lea mai. O le uso o le sa mo e le afu. Le sa ta mo e le whainga parota. E moni sa noanga le na tamali e whale whasoa. O a peifo na sa noale le fionga le tofia le tumalo. O le mea tonu le wana nofo tangata sa fata o le malama la to tele o faitio. Le waso le musa i tangata ese. No maila ia whaile faitionga ma le tau whaaleanga. Ta uwa lea i le tumalo. Ala eno nofo tangata o le tumalo. E la to tele o whaia o na lawa malama la to i ta iala ma tutuunga wa umana abato o le whainga malo. Ia, e te sile fia fo ima whanua ta sial mele sa wai o tangata o le HPP. O tangata o leto tau sua se loto a wanoa. Ina ia mawhai no lato whasoa ina ta mau ainga o leto. Ia, ole, ta mai le tusi lenta uele li o le agreement. Lenta uele li o si oeli. Na lau mai le li le agreement o le agreement al malo New Zealand ma le malo Samoa. Leise le da het ke lo ba aipo le ase mai le malo Samoa. E mai ai lai vai mai e iei le vai ngor tusi o whapea mai ai le li au mai. Ua agree New Zealand ma Samoa. O le tangata lea o le asaini i le agreement lea. Wa nisi pe fe le lumana i po le si 5 tausanga le lumana atu tu lai mai se me e a foi. E ta tau ona mo se tino i tupe le va alava leo mangoto i ngata i fale. O lela fai mai. E wansa te saini ai le tusi lea. E le to ya afia se tangata safata i se pe agreement na lena me le li o le fasili. Se au mai po fesa wela tusi. E yeni fa mauninga o ai le department of fesa wela tusi. Ia ola wa ula facility la epa. Ja. Wa e facilinia. Vai famoso. La facility la le o te facilinia. Fai lo ai foi longa le agreement. Yes. Is a seal po umana seal se foi se stamp al malo New Zealand. O te mai e te fa leo mai tala. A mai evidence ina ia manino ma malama le atunu. Fai ngofia na to mai la lau mai. Finally, my long agreement. Is there a signed, sealed, dated, whatever? Eu foi lá na tusi. Eu foi lá na tusi e New Zealand. Na le talia New Zealand no foi mai. Ele o mai se le tahet. Ele se le tahet o mai le ai se seal le no nothing. Me le te fatu. O winga ia mo meu tangata tau fa valea. O lea. Ba ai mawalalo le atunu.
ma le manatu whapea whaafeingo fia na o mai e whaile tala ia na malolole o le atunu le ai. Ua au whanau a tangata ia onga mawalulunga. Pe moni e whapea e vai le matua, ai o le tūlanga le so se matua nau e te tongi a o ngā lato whanau, ina ia sosoani whanau ia lato. Awa lato te maito te whavalea le tunu, ua au whanau a matua ni, ia onga mawalunga walato I loa sosoani matua. Le lala e sau e mailau tali le nā tau whavalea whapea, wa umana sign mai e le agreement. Show up mai le agreement. Oi la le sign ia le agreements lea. Whaino mai po ele tangata a ia mana tua tula epa. Lea whaafonga mai o si o eli. Ae, a whaala moi whatewa lea, na malolo lea. Ngalo ia oi, o aina i ele whainga malo na mai ele tupe lea. Fesile sao ia fia mei, o le whainga malo o fia mei. Ma o le whaino whaalonga tua e whapea mai, o te tono le agreements lea wa whapea mai le malo New Zealand. E uma le se fulu miliona lea, e le toe mawhai lava, ona toe a mai se si vai ngā tupe I le. A whai lao le wa e wha me wasaini le agreement. Fesili sa ola ia fia me wa o le taimi o lana malo tausi. Le sa a mai ele tupe le mo sa fata. O a ia inga sa ia avea. O a ia inga sa ia sainia. A watua ia whainga malo o lo tu like my name. Ia pe ole langona na pe o vai na leiloa. Ia e mai te longa ro lunga ia e fesili ia I le tele mea. Ta o mai ile. Lana watu nei sau se painga whapitoa le whatautonga o se tamatai whamasino ia po le fionga ia lala toa pali I Rosella. Ia, o le na whaeloa mai nei ia le na sa whai nei le whatautoina o le as the acting Supreme Court judge. Yeah, no this is just a normal reaction to me knowing no papea ai ole tofia ino o I latou e ai whaamasinonga I lunga le rank o ofisa whaamasinonga. E whaasolo mai latou wa lewa na ngā lurue, ma le anga waa, experience and all this, o le fionga ia talasa atoa. Leva tausanga o I lunga I le district court. Leva tausanga. Ele leva nei la fo ina wa tofia ia alala toa. Ele whapea o le fina wale I lona tofinga a le winga o le whamtalanga. How is this process a le mtanga winga judiciary? O I lato wa leva tausanga wanga waa. Sa tauna escalated, they climbed the ladder instead. Yeah, Lena falawilo mai nil fatautonga le fionga ia batoi fola fa maloma fatai ia se taimi foi tato toilo ni tu lango le to finga na ia mai e foi se falawilo au ili. Malo fatai so le ia nisio mori mau o le vaenga whainga palota le foi le vai mga tolu. Mai mga tolu. Yeah. O tau mau ai se o aingi mori mau. O nā tulanga ele mau tinoa. Ai ona le pisi o le fionga ia tai Eliseu sa batu le whaalo lo tai o le tali mai so no musula to e whaale me lave a tonu ai o lo pisi tu sai foi male whamasinonga. Ia. E se li ne maliu mai na ia autou whape le whaitau o se tangata na pa uu mai lunga o se mapa ua te vai tawhi Ole sami ole tawhi na tai sami. O le na ia interestu singa whapea mai o se tangata e sau ngā luenga whawai taimi. O le na mai le whamaunianga e nisio ai na ele ai ele sau le tama ngā luenga whawai taimi. O le io e. Ia pe o le mena ia whamanino I le whafonga anga Samoa. A wane I whaseina mwhapole wale nai nisio o au ainga. Oi o tangata anu ala New Zealand. Ia. Samoa. Ia, le sisita mta upu ina o. O nisio mta upu no u whaanongolongo atu I
le whatatanoanga le nei. O le lewa walato lo te ia mai ele tūlanga o te teifono, o fono whāmai, whāpea mai. O lea, o ia awa ia tula epa o le tūlanga, o le tau whaaleanga o le whaaleanga loto i e o lo o teifono, whāpea mai. O le teifono e na le 5 se lauta la lona totongi i le masina atoa. O le teifono pi le iai la male atinu o ia se lau wafe mon tupulon totongi i le tausanga. A whapea mai la, whawhiwhea na ave le te inga o le fono whaawai i le tangata lena le 5 se lau mai mautaini mele lenga ngā o i tangata mta. He is making the assumption and accusation against ia i la tau nei o lo o whai ma te teifono. Pe e wholinga mai la o ni tala e whai e tau whaaleanga i loto mwhasise e nei ma whauwhaunga o i la tau nei. A e sa le te tau, matua o wale tau whaaleanga o le melo e fia tau sanga no no fola a le whato au mai nei. Le whato au mai nei whai mai a la tau whalau i loa ma whai mare tau whaaleanga. O whesa waile mena, o isa waile. E o ai foi se si le sau le funga le agia la tinu. 5 se lau le teifono? Whamau le teifono e 5 se lau ta la i le masina a o ia o le whaipule e se lau wafe mon tupulon totongi tausanga. Ia eno lon totongi na whaipule. Elo lon totongi na se lau wafe i le tausanga. Ke lo lon tongi na langa o le te whaalonga e 5 se lau ta la i le vai aso le tongi o e fo, o te teifono. E 5 se lau ta la i le vai aso. Vai aso e po masina pima le vai aso i te teifono. A o te lobo lon tongi na, mai pima lon tongi na tausanga pea. Ia, ai lon tongi nga ono o iele sa tula i sa minsta. Ia, te vai ia le tala tula epa. I. O le ale mela e sawe i te lau mai whapena. Sa tatau na tau te ena i le taimina na tau wo ai e whaile tau whatata noanga i le sa ilinga o whaio teifono nei. La men tau leo ai, ala mau tau mai e nei, wa fia nei masina talon tula i mana, a le whata atau o mai nei, a mai lungo le leiti o le nei. E te lole me mali e mawhanu. Ua tue tala no ni teifono. O mana tua i loa le fesilia le li fo le mai Australia i toina. O le ane mafuanga wana leina le o whapea mai ai wale amana ia lato wale li wala aulia i le fua. Le ono supa ai tali toina. Ua lava le wala auina le to fio lato i whemte teifono le afo. O fono whaavai. Ua lava na matoto e ta'ua toe ala tu ele o wala aulia la tu le se va ai so le tatu ele se ole men tau le alo sa ai ele wala aulia ele le on sofa a le sa farfata te noanga fonto e fa ilo e fonto e yoe o sa yai mato tu si wala aulia. So he's contradicting themselves. Matua i o ina e whae lau whafunga anga Samoa, o tau tanga ila le mele tula i mai nei. O le wha aloa taua le whai nei, e a mai e te tono le loto i whale le HRPP i toi ina neu tula epa. E le maua se file mu o Samoa. Tanga i fwoi e tula epa. Le ua sau fwoi le la whatata noanga ma le mea taa leo sio eri. Le ua sau fwoi lua ma amai mai ma whaapea mai. Ia, ua, whai mai tangata o lau e ka le sia. I le taimi lea le. O le nickname o sio e. Tele o nga nickname. Tele nickname. Momole apa whango matong Tony Folinga. Ia, o ia o tau nu ele upule le lafo so e tula e pa tangata. O tātou le tata ai whafo lea. Le si le ta ale. O to ai loa ai e sa fune le taimi mana o ai. Ina wala tu ni palo te ma lo ai le.
ele tamale ia ka maro. ne ala si to inga ta wai o tulanga na le wala fo tula e pa fa pe mai o wona taliton wina wa yeini si wa fala a watu ya ale fata no tangata lo si eli amantu o ta yo ekalesia o ta yo ekalesia le tamale wa fa ilangi fo longa mata ilinga le aki ekpekopo mata pe mai o ia ole mea le na lenga o pa u le whainga palota o le tai lava la ekalesi o le ale mea la tuwa i ei fua o le mea ia the fact, the reality wa e whaia ina o no le a o lo le mawhau ia Samoa o lo le iloa awa i tangata Samoa e te wa aima wa lalo i tangata anu o Samoa o le ese senga lea ma le fionga la aulia ma le toa. He is a people's person. He comes down to the people. He talks to anybody. E lefa i longa tangata. O whare tonu na lau isto ina. Ua fiu e toe tau mawhainia na whainga e le o toe mawhaina toe talia Samoa lona tangata e whemteitai o le atu. Ao na followers la ia. O le tau mawhai sua se awala mo le latu toi ina. E sau e toe whai mataitai o le atu, but it's way too late. Tula epa o le tali manino a iai. Ta ngai le sisi ngā fua. Ta ngai iai ta alolo. Ta ngai iai le savali o sisi no le fua ta ngā vai o Samoa. Ta ngai whaafifianga, ta alonga, alonga maa o le tu ngā maa. That's the bottom line o le tali manino le na ia Samoa. Wa mu loa umartaulanga ia pia. No i tua. Malai wa lele. Po e mai laiva tangata e tau nu atu i whaleolo. Oka mu loa. O le ali lango mu na. O le tangata leo mai e lango le fast. O i nā tau mai ai. E le to e tūlai mai. Le to e tūlai mai. Ua matua i wha maonia tangata. Le monio le lofa le fionga le lipa le mia i ona tangata. E mai o le tūlanga o le esesenga. Le fionga le lipa le mia. E ave lana wha mua i tangata nu o Samoa. Mana ia. Tao i le fale le ua wha o ngā le fast. Tasi le nā fale o lepi ua ai le anga sala le toi. Yes. 1.5 le melena toi, 1.5 le melena toi. Fau ai ele fale, ele fast le fale. Matango fie. Le lau toi tara noa, ma le toi ina i le tau o mea tō tino i ana malo. Awa le mana nofo. Le mana nofo. La tua i ana le fala e pala i a whapea. O le mea so ai ua remove ato man maa le tu mai luma. Tula epa. Ma aile i na le wha ngutu lua o le toi ina leo tula epa sailele. Le vave o le whai mai o le historical house le miele nei. What happened le Falfamsino? La mo tupu Falfamsino le watala ilalo. There's a historical place mo Samoa. La mo tupu leuruai Falfono Samoa. La mo tupu ina. O ia la vantala ina. Fa fetai la ile vave laborto fa le fionga le lipa le mia malana kapeneta. Apa me lo fale le. Pena sa no le fionga le lipa le mia. E fa a fa o na tusi i le taimir paia inga ale HPP atu la epa. Taimir paia inga fia me ia male malo tausi. La tau te le talia ina. Lea la ana le tu la i mai nei la tau to e tali. Ina ia ya. O le puipuinga leo mea sina a Samoa. Wa te tonu lava ana le a apa tu nei le whainga malo e mai se le fast. A mai le fale le whaima ofisa tu tono le ainga le fast. E o lava e pe ana te tula i mai tula e pap. Tala i lalo le maa, tala i lalo le fale and everything. Ua le longa se me pa i eto ina. Loto tinga. That's all there is to it. Toe baba ia tula le e whai o tape nanga o le ono su whatausa. A o le
taimi o le tumu e whai o luma o le whale o le malo, o le savali tai murinu, o le function ale fast na whai le lato, pōle na whai, oka. Ta lolo. Titi lo ta lolo tae au le musanga ino o le ofisa o le fono ma le lato ma le fale fono. E mata utia. E mata utia. Ia ai history ai lava tula epa. Ai history ai lava le pua ale na sau whatafa tula epa. Te roi. Matuai longa na telefua si ta alolo I whainga tangata ni. Tuai longa na telenoa si ngai ka alolo I whainga o tala, sorry. Mata utia. Lei lua po le ale. O le taua I o le vaai ale malo. Na la tutu e whataua I nai malai fono o Samoa. Yes. Langa o malai fono ia. Ua lewa ile toi fonoa. Lewa ile toi fonoa malai fono I sumatasi. Matou I whasaleleanga ia o le na ua iai al watu I vai tutu. Al watu I malai fono umo sawa I puleono sau tumua. A le la fato atoe ai nā malai fono ia. Ina ua fono ia I tu malo ia. Ina ia whatau nuu me ia o ta alolo ia. E pei e fōlinga mai, na le tō tūlu lava lātou ele I awai ta lolo. Na le tō tūlu lava lātou, na o tūla epa whono toe ma le ale I pule. Wa le na I lo atu isi ta lolo. La sao mai ei sui alvaenga le HRPP. La sao mai isi ta lolo. E na la tō I tō tōlu ele I o mai ni ta lolo. Ke le vai foi au ia fia mesoli, se ke le vai ei. O te mantua ole ina wano nofo mai e le fai whaalolonga, le sau whai manito tua. Are you sure? Fia me? I'm pretty sure. O te toi alu nei toi sue atoa lava ia le clipi o le live atoa, then I'm gonna bring it up. Sa iai mau. Unless I need extra glasses myself. Le si mea. La mai nei la, o lailo le leia o la tō o le pāle mene o Samoa. Po le amale, o la tō they are leaders o Samoa. La tō e mai whai a whatasi mea ia. Ele kau wala aulia, ele kau wakuangi special invitation mo la tō. Ai mana oto ina watu whapito a tangata tai mai lona lima I tatonu. Sele. Eu me ranga o ka keiro ko aku sore fa ka fa mai pua asto ina. Ya na. Ai o matitoi e ia tangata wa matu ai o le ainga mai Australia. O le mata mai lungo TV ai o le record mai le matanga ne le record e tangata. Oh, ke fiu e ke aka I ele fe e ainga I what you suo o mai le pua wa sa fata. E sa o ele kala le si e fiu fesilia tu e pe po a fouring o le iku e family lo e vai tu sa solo muli le itu. Ole tala le au mai, lima se lau wafe, afa miliona na allocate mo le fua. Nena umatu nei. I le tala o tupe mai le lua orua lima I lua orua ono. Pe ta I leua, o tele I whaita wina, o tele o mata wina le tala o tupe mai lua orua lima lua orua ono. E pe o le au mai le li o sio eli. Pau na o tupe na allocate mo le fua le alo pe ta I leua li liua le malo 5 miliona. A sufini ngā. Fatata o tele o I lo whaia o tula epa. A whai o le whafonga mai le fionga le ali pa le mia, le tawhata tala noa, le wa abatu le mata upu lea. Mana ia, ona e amai ei la se tala I le taimi o le fontanga le palmene vai aso fono. Wa o le sawa si o eli le sawa wa pe o ia le whai lau tusi o le fono e nate I lo uma mea. Ia, le na si tatu tilo I le tāua tele ona nei no whalongolongo I le tāua I o le taranoanga a le komiti whautua mo whalavilawe whafose. Whafose, ioi. Ioi, po le Disaster Advisory Committee. Lena whono nei ma ano matawina la ia le no matawina ia le media mai lato na paua le autostala na iai.
o le sui o le Polynesia, Radio Polynesia. Me tai o lula, o sui o le NUS TV, o sui o le TV tasi. O nā sui mai si, o fesili fo la tangata ni, ai mana ia le tali na o mai e tangata suafa ia li ataua e po, fesili le suau, a fai mai le tala a le komiti lea, o lava matutoe, le lei ma lava matutoe, ia, na to fesili fo le, a fai la o le lava suau, a o le ala le mea wale na si i fape na ilunga le tau, e le fape o fatu e lava suau, na so na whaalwai lea, o lea e ba ai le malo, i mea o lo tūra i mai, e fua i ai, e le take advantage la le malo, i le lava suau lea, na so na whaalwai la i le, ai o lo lava matutoe le suau, o le tunu, lava le suau ta vale, lava le suau ba lele, lava le suau o fai ai mo me o ngā umu me uma lava tiso. Me uma na mana fai. Mai le o mai, O le te winga le tala le fai atu. O nei mea uma wo mai e fai ere tua inga ma tau whaleanga le whai ngā malo, o lunga tau whaleanga. A le a mai manino, o lava le suau, o lava le kiso, o lava le pingsino. O le au mai e ina ia wha ele loto tangata ma panic le atu. E ese sole tangata sole malatu. E o ka pesili la autostala ia na leila. E o foi la autostala ia. Tasi ala ba tu autostala la vanga ia Papa Street. De no wa ia tu na leila ia. La autostala ia na latu. Ia la wa fai latu fesili na wa mai sa o ia ia. E latu o le tono komiti le tali. Ia le ngala tu fai tau faleanga. Wa le se me mawai. Na le paula le mei, ia tulo wal fafonga anga samo, e te ua fo ai se o lato le mamalo le atunu, la ua malama le atunu. O le si me mana ia, le afto le so mua i uni le na talenfu, le sa. Na taula i le vaswau, tanka i tono le wafu. La na fa atumuli ai i tanks o le yoi. Ma le fela o manino i le tanuanga nei la, le uta pena le malo. E toe fausia ni tane te pelua tolu le morto sanfou ina ia lava le storage o te minei le o e pe o le winga na le tala o ta fia le fatanoanga le na lila ua tele mea mana i ua o inai le autostala ia ma olo e tusi ni tala sa o man tusi ni tala le lei e tau i le atunu a ua toe whaporeina pe alu e lunga tau o suau. Not because what it is well, or like lover swell. Na fesiringia foi lá le CEI o tau pasese o taxi ma pasi. Alena o masani pe o langa pe o tia unga duanga na nei Amerika ma fanua. O le mer swell. E fua le tau o swell i le mo le paelo le crude oil. Mena alena fe wa lunga malalo le tau o le swell. A si ni la tau pasese o pasi. Si nei le tau o pasese o taxi ato e pa u le suau i se te mo o fe na o pe le lungo si le na to e oi foi le tangata i tau o pasese o tau pas absolutely yeah ole mena tano tilo e tatu no o fia o fa no longo na le ile press conference le na le pena mo wa so wa mano. Ele ia so taimi o te mata no wa ai atu i few clippings ar te mata isa te ia le funtanga te opena e maua se tala i le nei fo ile na tula ia la tau ia tolu le ia fianga i le case le i Vietnam ya wa ia wata tau na tongi i pui ma le mai tai le o Nakita Charles wa ngau free ka mai kai nga iyo sa tatawa na lokai malena la tau, you know. O le tamaita pala ni pese. O le palangi, Nela fa pia o le tatala i tua Nakita, a la lava e loka ia James atua, ma Fred papali. Sorry. O le o te tau wa ia tu susinga nisi ma fanu. O le coconut tell so la fo si kengi ngai la fo si ngor kengi ngai
Alameden. Ade meetings. E Yeah. pei le kengi le na. E affiliate ma lesi kengi le e fa pe afieni si o Samoa. Na to tiro Samoa nei to. Lena maua mai le whaalawiloa sa saula le World News nei New Zealand. Saula mai Australia, mai New South Wales, mai Sydney. Na tawhanga ina, le lawa mōlia nei, lawa mai limo leo ia ni tala wau se to alua, se fitu tau sanga ma le fia e tau sanga o lesi. Tusa o le whaanga ina, lesi tala wau le whanga M16 or something, le ta whanga, le punch bowl, o le no whanga le na tu e whai iai le family service, le alo fo i le wa tangata wale ina, ia Lorenzo le malu. O le e iai le si tala wau le te tonu, o le na te recordinga, le te whanga ngā whale lea, na whanga uma le whale le nfa pe whai iai le family service, le na to sui ai lole o le venue e ave iai le whainga o le family service o Lorenzo le la sa deep down ai le so e ngā a leo New South Wales la wai limo leo i tala wau i to lua le whapea mai koi it gets deeper than that to tele tangata i ele fianga to tele la to ele fianga wa ye nisi wa na raid umartelo no fuanga mawaila la wakaloka pe to iva e la to la wakaloka i Australia. E te loma whanua. Pe te tauna tā tilo langa o ta maitien whataunu ina i e wharamlawe. E mai Samoa. O lona winga. E te le se a fianga o ni tangata mawarulunga o Samoa. E iai tangata i longa. E ma whaiwan tatu titilo. E a fia ni tu langa o whaipule. E a fia ni whaipisinisi longa o Samoa. E ta tauna matua i wa ai to toa le atunu e mese fut whainga malo. Leanga o tamaiti ana o. E lin tamaiti atu i Australia. O tamaiti mai tatou atunu. E te lela fianga e na pau i o tangata e a fesili la ori o kaloka. O ai nisi o lo lato ngā lue fatasi. Wa pe o le whaeloa mai le na ina ua whaailoa loa e la ua i e to lua le i Vietnam. Ia. Ina ua whaile interview ma la whaailoa ai. O la ua na totongi e o mai e whaatino le tangata wale ina. Ai na totongi mai fafo, e le tangata i fafo ato Samoa na watuai. Lela i ei tustusinga i e whapea mai sa totoni se tupe. A le maua e whapea. O se tupe transfer from one account to the other. So therefore, fallinga mai, sa o ilau sau noanga, o lo iai nisi o ilatou, o le iai lea fianga. So, lea lana leina mafona seize le account. O le fesili la le fesili nei, ma fai elo inani su e ngau ili. Whose bank account lenga transfer ma iai le 4 miliona le i totono le account lea. Wa le si foi la mela le fai lo mai nei. O le wa claim le li Vietnam po au Asia ia o la to una lei so how come la ele o la to tangata Samoa e esele awala na fa ulu atuele pe mika fa eta vale nei a le la wa loka lola ia James atua ba vele sa lungo le saina le fa mai o ie ona wata tauna sueo ki le saina nei matua i loka ni filifili tino i tono le par fa pui Ale te whanonga tu le umaua le lia. Yeah, le umaua. Soli. Ai ai ni siu tangata na wala au mai. Ia. Whapea mai. Ia, o awala i o no whanga i e te tauna na titilo i ele whainga malo. E abi e se o so whainga. Ia, na o la ta watunga o nuu ia wa au mai. O vai vase uta. O uta i whaleasi uta. O fasito o uta. Ma o i whale wā uta. Ia, no whanga na tau mai. Hapea, okay. Ia, pa wale mea o le tātou a mai le so tai mal whaalawiloa tangata nei. Ia, pass it on to the people. Lato te whaile susuenga. Sa matara no ma se wo mai sa mo fa mo moina.
na luala na taavale tu mafai mai ia mai mai le ata lea o i le iai le afoi o i le sa iai le faataavale le una lei ua tiutilo mai o le ai ma taavale tasi a taavale no watu le tu mai tonu o le pa o le fesili la whenau iai taavale au fatu le Oi nga le whalafia. Oi le whalafia taavale nei. sorry O le whaailoa lana le na mai e nisi o le malo le atunu. Sa ili ino whaanga ia. te tari tonu a mawhanua o Samoa le mea ia. E o foi account e whapena. Whengo fia pe ani ni tupe whai ala fotu transfer tu whafo. A o tangata i to tono Samoa i lo tonu o account transfer kongo kupe kankare Samoa. Mantua a whape transfer. Tu lepa. Within Samoa. Whengo fia transfer e toi nei only few hours maua. Yeah. O se upa transfer internationally. O tupelana a toleva yaso pe lima ile fia aso, it all depends the policy of banks. Ale umye transfer ai tupe nei, ale umye if I transactions nei from one country to another country. But within Samoa, I transfer lo tupe. It doesn't take you 3-4 hours, you know, whengo fia na maua. Absolutely tona maua mai i. Wa pe na whailo mai. O le ainga lea, o le li lea sa top man i le una lei. Le wa loka ngi o James atua. Le fo lana tatala lato falolo fowi o i fale asiu. Le fo lana maua atu le na aru fo i le ranka le reida leo. Well, anything that comes through dirty laundry or tupe maua mai drugs, confiscate. Tupe na watau na loka whainga malo. E te matau lia foi e mo ia o kengi umai mai Australia la le ngatara le ka tau le o ye le na e ma le vaenga le po le underbelly ele si vaenga tasina kengi tono Australia e to telefona usa mo i tono e mes kengi to tavali moni tu le pa man tu foi le ele lu po le sa foi le ma faui le sa fai mai foi le ma fon fa pe mai ia o le underbelly o le kengi le amolio na fia iloa tu lu molo fal who gives a rats fela o ye le po le fa pui I wiri ye ai ele se un po vai le ngore ni I yes, something I don't know, yes. Le urusina, le yeah. Wale to langona la le leo maula lea. Na service na fasalanga I nei au kilani. Ya auto. Yo e. Ole fesili. Pe o mela va tau fala au fasaina. Pe le fole tu la ile lo ia le fai malo. I wouldn't be so surprised. Hey. Wouldn't be so surprised. Yes. Well, I tell Olo Samoa, but he has to be the one. Why? E tau yese feso ta inga le loia le tangatai. When you look at it realistically, anybody with a common sense, if sitting here and you see it, you will get the answer to your own questions. Ai te tilo iai, o le lo ia lea le HRPP. Ai te tilo iai, o I lātou nei o lea iai so tanga ma I lātou nei. Lea la, o te mantua leo to whaitawa iau notes nei. I le case la lea tolu lea na wala awina nei, le linkanga I le case le Vietnam. O lea sa ta lo sanga ia, ta sanga le lo ia. Ta sanga le lo ia ia ta tala maitua ia James ma Fred Pali. I ver ta sanga prosecution le mana wai le le fa ele fai ta wal manga le tapena inga ma fa mai. Ai amatu le tali ale MCO. O ia ulai.
Pe folinga mai wa fia poko le msio wa fai e ia le tonu ngā luenga mtanga luenga leo leo. Whapea mai. E mawhai a e mtanga luenga leo leo. O na tā pena la to ngā luenga within 1 week. Wa pei o ia ma le pule mtanga luenga leo leo. A whai sa tau whai a mea nā le taimi. Ai le itu mal whai ngā malo fōu. No. E le o iei tui vale e whai ngā malo fōu le e nei. Ia le ngala. O le tasila le mea tā ua peise ata le wavala mai luma le tūlai o le loia lea mo tūlanga ia. Yo e. Tula e pata mai la le sivaenga lea o te fia whaailoa atu le whaafonga anga Samoa. Te le lupa wa e whanonglongo iai. A whaafonga mai le fionga le li pa le mia ma le kapeneta ma le mamalu o Samoa. Whatata noa mai le atinu i lunga. O le ale tala. E au wai sa ta tauna whaile o e whaile whaatau tonga i tua ma le ale le pule. Ma whaapea mai le tala. Whaapea mai le tala. Ua ta tau i le whainga malo. O na totongi se 5 miliona mo le ainga o tu au. Ma whaamuta i lo i nale mata upu. Oi, o le auto mana na o totongi tupe. A e whaafewhena sa ili le mi o tonu o le tangata na whasiotia le nei alo le atunu. O ringa o melo tau mana oi. Tongi tupe e set free le tangata na whaiele hit and run. Oka e Samoa ai. O le ale to inga ta pale iai o le tinu. 5 miliona pe 3 miliona len whape ave. Na whamai 3 miliona e te whape mai. Ia le ai foi ave se 5 miliona. Ua sili a o le tupe. Ai whawhewhela mi o tonu saini. Ma tau o mai e whaitau tala pe pelo ma tau whapea mai. Talo whai ma tu o tu au. Le atinu. Sa e iai i le whainga malo le HRPP i le teimi lea. O lai me iai. Sa tangi atu lava le fionga le li palme. Ia mes le wa palme nei le fionga le audian mali toa. Ina ia sa ili le mi o tonu. O le tali fia me. E se le tali fia me. Ve o foi la tulanga le ina wa talo sanga e watu ni leo i fafo. Na iyo i ele fionga i atuala. Ala mena tupu. Leo wa e saule atinu e se lau oi whamamla manga. Ai o le alme o oia le amatanga nga e tau tala. Ta ofi mai fia me i fafo. La me wa ese ai. You are so contradicted. Maufa upunga maufa mtalanga. O oe sa oiale le tio foi ata o tangata o oil funga. Because you say one thing on the other hand and a different thing on the other hand. Lela wa tau funga sa mo. Wa mana na o tonu tupe. Ai fa fele sa ilino la mi tonu. Ma tau o mai leia, mai le tau whaase sefa mai. Ia o le ale me o pala ai le o e whai tau tonga le tono whamsinonga. Le ai e le valea le keisi na whai e whamsinonga. Ina wa mauti no le keisi wa tau tino Marie. There's no case to answer. That was the only reason. That was the only reason. Ale la tau o mai to te tau whai e ma tau whai e o tau tala pe pelo. Pero tasile tangata utanga nga come forward. Ia le sunga le fionga le safapito. Whape o manatu e soloia lo nei mea. Come forward. O mai lumo le atunu o matau tino lo le mea. Langa le asis, o le marama lea tangata nei. E manino le tangata nei i mea o lo tula i mai. Ia le la ua uma le whamasinonga. Free uma le toa Free Samuel o lonto lua la le si mele fam tala mai le atu. Ale la pasan el mele. I disagree lo fai mai what down come forward. Come forward. O mai to mai ni spepelo. Le wa uma le fai unga fam sinonga. Wa vai le tatanonga ale atinu uma ma le ufa mo le o foi o anke lu fai mai. O te le tali yanga le fai unga kalasa. Who are you? Oi te whape mai ai e te le tali yanga le whai unga al whamasino. Le o se whamasino. Le o se loia. Pule le whamasinonga e lana whamasinonga. Whai la e le tali yanga e le ale le pule. Wa lewa le tau na le whaisanga apili. But because he knows, le manino, there's no case to answer. Ala to o mai to te pepelo ina le atunu. O inai ma walalo I tangata le mamalo tangata anu o Samoa.
o le tau mai e tau whaasese ma tau whaabalea. Leo le unga lau tala ma whanua re come forward ta fia mele o te whētuai. Leanga o ia lena whai i le li pāle mia. Tu ule malo e alu e tali o Morianga. O Morianga. Lela wala i Morianga. Le winga lana nao lau tala. Ia fia me to come forward. Sau i luma le atunu e tau tino le ale mea le na te roa ma le mea. Na le fo ia loma lana whamsinonga. Ia matameta i olise. La halu foi le nei te mialu le nei tau sanga te o tatu feoti atu. E tau te lei mo le mawina le sao nei mea. Yo. Tani tonu la vai ele taini o le atua e whaasino ala ai i mea moni a maile mea moni o nei mata upu a. O le te titilo atu po ana nafi, e po tala tua nafi o le sau headlines o ni tusinga anga i le case le o le polofesa lea mai tutuila a. Ole an me nau sau. Le ei tusinga ia, I haven't had time to read it a. Tu lai pa o le mata e mata utia o le nei mea, o le whaanoa noanga, o le peia o le tūlanga na le reo te whaupuina ai, ua matua i tele sa sau whaafi tau whaleanga. Le ati nuu lava ia, sai te tonu al whainga malo, sai te tonu al malo tau sima mea, a le ua ese le tonu le wasawe au mai, ia le manatu e o ela e sau e te whaabalea le atu nuu, e vaa lea le atu nuu. Le mai tau le atunu. Ese, manatu o tau o vale e tau te whai mai iai. O le asau e whai mai le nei tala, ia wa ta tau e le whai ngā malo na oe, te tongi se tupe, ia na sero aile i e tuma oi e tu te mana e whaasau le tangata o lo whai le angasala. Whaasau le tangata na whasio tia le atari i atu au. Ai tu tongi e le malo tupe. Mai te tongi, a veces tolu miliona a lei, a lama tu per malo, a veces 5 miliona. Ai. Soli. Ia. Tatu talia le fono le vai aso fou. Te loe tele se mea o le atu le mai le fono, te loe le atara no mai fo i le whionga le li pare mia, ma le whainga malo. I le tua i o le mele le 10 miliona. Ai fia fui, sa fata, te loe le a tele se teimo le malo fa manino ai. Ma fa malam ia le vaenga le o 10 miliona. Se tau tu i titi ai le tala tau whaaleanga, o lo whaia pea. E ai, e to ina le man heita pipi, ma ila tu e lang no ina ia le heita pipi. Wa umatu le sisinga fua ma whanua. Aua sa sao whaola sa sao whaafi le tau whaaleanga i mea o le sisinga fua. Anyway, i le tua nganta tu e tala no e lo tele mea le leu whatino ina le whainga malo ma ua tino mai ma ua ai atu sa mo ma mori ma wina ia se sisinga fua very successful i ona vaenga uma e loli tu la epa e tatou te mita whai ai whai tatou e ui tatou te leo iai Samoa a o lea tatou te whai sisi fua i te tono a tatou whale tatou te whafteia le fionga le li pale mia malana kapeneta e leo nta mai ta penanga e ta ngai fui ai o ka lambe le vai aso atoa uma fa muta sisinga fua fai fa mawaenga matato malo fa alolongia uma le nali liu mai te talaina o le ofisa autu o le fast ta penaina o le aso fa na o le fast oka e matautia ai toi fale tona i tele la sale na umatu nei a oka mo le mea ai oka nyoi ola e senga le natu la epa, pe no fai atu foi mua. La tau le ma faia na la tau faia se tape nanga fa pea. La tau te le ma faia. Le fionga li pale mia ua masani e ia mo na alo, ia le wa alu e le tatou a inga le fast. Ia. Te mana tua foi le aso whanau mua na whai na mauta tupulanga. Le fale te lena matua. Tumu foi. Ioi, matua ia. Le ala ka e ai ni mea le HRPP wa fai na lato fai a whapea. Nothing. E ai ni mea le supo le na fai nei. Nothing. Le na tango atua le fast. Red floor atoa umale mea.
Ia, malo, faktai, te manatu uma uta pu nei, e sim ta pu to ina mai ta tanga ele ta mun fa mun mo. Ne ai o le na wa mai a tu fo ia u tu la epa. Oi o E le ai, tu le mta mulmuli, sorry. ia, O le na mai se fa so ia te au. Fa pe mai. O matua se va le Vietnam fa pe wa popole le ngali I wa a tole fia va ya se le to yese la to so ta inga male la tama. Le la sa o ai lo le ave le tau sanga le fionga le li pa le mia. Le ai ia fa manino. Le ia fa manino lava tu langa lea ia, o atu nei o Asia e iaia lato death penalties. ia, Ai mai se when it comes mea ye lua e mato I mamafa I fasalanga nei. O lo fasiotia stangata tono ele o atu nei po le mawaina o ni fala au fasaina ia te oi. O lea la wa maua ia alo ia te olua wa la fao o le oti ia Lorenzo le malu I te tonu, even though ele o se foi se Asia ia Lorenzo le malu o le si Samoa. That's besides the point. The point is ua whaatau nuina le tangata waleine te tonu o lau I Vietnam. ma drugs. Wa tele ni fai tionga. Wa tele ni fai tionga matau fai whapea. O le ale awa le fionga le li pale mia o le a involve mai. O le awa tu te tau le pua malafo. E le I whapea mai se sau nonga le fionga le li pale mia o le a involve le malo o Samoa. O mātua wa sulu ina ia maua se wha mama avenga. O le paul sau nonga le li pale mia tatia o lea e whai whesota inga ma suenga O mea whapea. O mea whapea lana lena tupu ia tangata New Zealand ma tangata Australia sa tupu ai mea whapea I Thailand. E pau ale mea e apa I elwhai ngā malo ina ia lato talo sangaina to spare their lives awane I whaatau nuina le death penalty. A whapea manu e whaamaniaina le whaatau nuina o le death penalty. Whaafetai mavi ia le atua. Ai o le ale umi o le a whaasala I whalpui Vietnam o le mea lale nā e ngata I loa e le o I ele malo si o tato whainga malo. Nei te wa tulanga na iai it's through the ombudsman I lalo fo I o le Human Rights Commission o tulanga na titilo iai. Ai le whaapea o le a apa le malo e au mai le ai. Langa ele o se toli ngā tu la fono na whai ele o Samoa. O lai whai te tono ele o Vietnam e iai iala tu la fono a ia atu no. O te fia tala noa le pito na mo whanua. Nanga wala na whapena langa le atunu to I ngā mawhauwhaunga lea. Nanga o tau noa I e tulepa. O tulepa tala noa mele sa tatau I le pare mia mali whainga malo. Na whaise whainga I le mele. Na ia tau tino e iai mea whapena tukumomo. Ia e tau o tele I loa o tele I whalongo na ia whaise tu nanga whapea I mea wha malo. Na ia avatu tangata na whasiotian tangata. Leise mea whapena whalongo ina whaia ia. But o leo a mata metu la epa, mai e tusi le lima I le whainga malo, e te tau I le whainga malo, na ngā lua whaisa whainga e avatu ialo I o le atunu, I Samoa. Le mela le tau whavalea, male kau whaleang. A leo na, langa ke mana malama le leia, I tū maanga fo ia atunu, a mese o atu kominisi mesa. Ele mwhainga latu, ele play around nation si, e mese lava Vietnam. O ia tunu uia Cambodia ele mfaina na tau a leo sautu le pa no fano no island proclame foi mai e iai tangata o le tunu na watu ainga ia mai e fa sauina mai e tau mai me fai o tele fa longo ni tangata na fasioti ele si tangata I fafo ana watu I Samoa e tule pa io e tusa manitarsa o le ala le fa pena langa ma na tu ainga ona o le tau fa se le e fai e tule pa awa e sau noa whapea, ma e whaseina manatu o le atunu. Ele e se whasia si sangata I whafo. E nofo malawe, so ia ke ola kalapelo wapenga. Me tōna o le tau whaaleanga. Lana, pēr no whai atu.
E pau ale mea ina ia spare le life o ila ua ia awane ia fia le death penalty. Pau le na o se tua lalo na le malo Samoa ia malea fo le Human Rights Commission. O lato e tu fatasia ni manatu aves tausanga to spare their life from the death penalty. Ai a fai e spare. O le ala le umi o le afa e la tua tununa. Ele se fe awa Samoa. Peila i tina i New Zealand i tina i Australia. Na o ma drugs ia tunu ia Asia. Le almeno iai o tula fono o le death penalty. E na mauala na whamanu ia ina i lalo o le Human Rights Commission nga spare their life from the death penalty. But le almeno iai, luas fulu 5 tausanga le safan pui ai. Le vanen mangalo mai o matutua. Ole militau whaetoi mo whanua. This is a very serious issue. Lang lau to toe to ina lele fatu I loto tangata Samoa. O lele fatu I loto toe tu le epa. E ta tau I le pale mia male malo na whaise whainga I tangata lea. I tamai tia. And yet, le tau te loa uma. E le whai atu le malo e ki angi o. E le malo na whaise fatu nunga I o. A le lau ngofo ku le epa. Ma kokore whaku leanga lea. O lele fatu leanga. E ta tau le malo, e ta tau le pale mia na whaise whainga. E au meita mai tira I o. Wa aile lea. O le tau whabalea. Tau whabalea, tau whasese. Ai le ngata le ngā. O le ala le wingo le me wana whaia. Le ala wingo le me wana whaia. Wana whabalea inga ia mātua I Samoa. E le mwhaino na whaia. Ia, manatu ma whanua o tamta mutulia. Ia, e sauno ia. I tamta mutulia tau runga. Ia ile ta... Ia, e tamta muli lama le Asia. Ia. O, vai aso e tolu tan waitula epa. These were very popular. Ai whaisili atu o mātou e o Samoa, o mātou e o Samoa. These were very popular. Ia, o le fo inisi, le fo na wala au mai. O la tau e tu muli mo Samoa le weekend nei. Le fo la mo mana mia I le tele o la tau. Ia, o le tatou ia mantua, o le tatou Redox Code, e se laulus fululua, o le tatou Renew 28, that's 106. Ia, ma le tatou vai masani le nei, o le tatou Asia Redox, e whawhangu la popoa nei I le pusa tasi, tolu se lau ma leono tā la New Zealand. Se whamol mole, tolu se lau ma leono tā la New Zealand. O le tawa Amerika, that's in US dollars. E le whape mai tula se lau mon tupu le tawi Amerika. Na whape se lau mon tupu New Zealand. That's in US dollars. A e alula o e whatau. Whatever le value le tā la Amerika I le taimi e whailau whatau. It could be less, it could be high. Ia e mana tua ila tūlanga le nā. E le whape tutu sa I le tawa na Amerika ma le tawa tātou ne New Zealand. Ia, o le nā tula epa. Na, partai, ia, na, balawane ia mawhanua I le orua tasi, lua I walua, tolu wono o tasi, tato uma New Zealand, Australia, ma so se vaenga New Zealand. Amerika, ia walau mai, ia sori I le 5 tolu fitu o no rua, e te roa I mawhanua. Wo mai ai si vaenga pisinisi ma toe mo watu. O le nei lava ta te pepese I le Asia, o le nei osilia ma le ono fitu tau sanga. Ia la savali le vali tau sanga. Ia, se vai. Faisi umi o tato ia, mo I tato uma vala au mai vala au wane I le orua tasi, lua I valua, toru ono o tasi, fesili mo mawhanua I products uma ia. I le ngata o Charles na ufa ilo hae. Ia o le vai e inu maisi mau products e te taua ona o tō silafia. I whapena fo ia matu I Amerika ma territory uma, vala au mai le 5 tolu fitu o no rua e au ngā tele moro soifua maloloina ia mai tatou uma. Ia, mawhanua? Ia, le leitu le paia le nā lau whafonga Samoa o le nā ua whapeo na mā whaasoa tala noa. Au ili telo ni mea ina ia whawhainga o whiana malama. The comparison o mea se sa whailo mua ma mea o lewa toi whailo atu nei. O pei o mātou nei au na mo o tau ina ia avatu wha malama anga.
whaafaingofia ai. Ma le avoid ai le tūlanga le o le tauleanga ina o le whainga malo e mai se le fionga le li palemia malana ka peneta. Ia whaftai tula epa lau whawhanganga sa mo i ese ngana o sala i o tatonu o tatou o whanawa le tua. Tatou toi whailoa i la stona i pia mau le ola malmalosi tula epa ia soifua ma ia manuia. No fatia tapea, soifua mai manuia. Ia soifua. Soifua. Ia, manatu sa mo le ua tau mai si ui le tau tua mana unanga o nei a fiafi. Manatu fu ua lava la u yo e mo oem sa mo whaafonga le nei tu la fiafi. Ia, ua whesi umi o ilunga nei, ia whesi umi o tatou wheiloa ili nei aso. Tatou whilo i tai au, pe a pule alo whale tua e tai elo soifua manu wola. Wani upo renga ngana ua le tauta mali i lau whaafonga ia manila fonga e te whaale talia ina ilo soifua le ola nei. Ia ilo tatou ni angelu. Ia ilo ma ua fu ni angelu ele oa fu isi angelu. I fu ele teimia sasi ai. I fu ele teimia lape ai. Ia le a olo tatou ba fealo ai. Ia e tau te amana i ai se vai vainga. Tau te amana i ai se sasi a o so matu whaale tonu. O le tau tua ma le au nanga alau si fonga o le tai a fō whai pia ia so tai tasi o le vai aso. Ia e matu te matua whaitama ia ate oe. O e ngalo ai i nu le ai naso matu le atua toa. Ia o a fōi temi u wha tamaiti e le tala noa. Ia te tatu lafu ia i nu le ai nae pala ai ma timu ia la ina ma pala ai. Ma le toi manatua i stasi. Lotu ona masani tu le epa whaaftaili o sua. O te whapea tu manuia tele oe Samoa o tatu te tai. Te tai whaale malo, te tai whaale kalesia. O manuia tele le atua. I o tō whaiva whaale malo, o tō whaiva whaale kalesia, o ila tō o lo whaamuli mai lo tatou atunu, o tatou o lo ta ape i atunu u mamao le lalolangi. Ia i ova i lo tatou wā, tatou mafuta pea i lunga o penga te whailangi. Pe atusa ai malona finangalo, e tai ailu soifua malo ola, o lo tau ona masani tuila epa whaftai li o sua,